tina ohunu the need so sesa e free ade na wo ye no ba obi won ma ye tenantia sani ba na wo tenantia ne de e go fan to ho so cause obesho bufu na relationship so ehia trust is very important and aspirations de mum yenu mu hwehwe so de na mo pe wa brabom say na mo direction no person e ko ni nyina ade we have to consider to for being a corner call left now so call right can we say relationship we nko ba bia relationship respect, mutual respect mum yenu mum bu mu ho ye ma me ba ko no kasa no kasem bi say woni obi wo issue na akosi nkunya Oda meche ne bibia na esi date ni mu na BBC ya no obo amane obo bia amane na we aye misi na we misi no okay you should be able to talk to each other so bia ko fiade aye de mani anya ho if you come here ko me ko madwene man taking serious ne bo apaye ba wo twi madwene so a nyansa wo mitirimu am so ade me de ye me nuan man shada name one fa no easy it next time no me de me be then you say I'm sorry. You put Makoye wo sabio this part of the world and say ye ben maybe no catch your boss I'm sorry ye nimu ye but esosia mo relationship mu dia and de bia na wo be ma no udi bim be o di bim kra na for the sake of the relationship no because you want to sustain the relationship no because oh I'm so sorry and say she so that me say no ti ni nyina ya dia ba o say yes so ya tete se bema de wona wo tumi no enti no don't show your emotions bema catch your boss or sorry na say oba na fa so no you want to maintain peace in the relationship enti o catch your boss oh I'm so sorry it won't happen again no oba no ne ho ato no so de me say no enti but Reverend Mr. Reverend His Excellency George way to home mami na ye be call Divine Miracle Power Herbal Clinic for where ye ba na mabeje sa answer we dey free ho say woni oba wo ho ni bema wo ho wo as person no wo relationship no on bie na no ni watem wo de onye bi but mini aba me nya asem a ewurade na nyame to ameto no ho ana oni obi fufuro nya asem a no wato nipa no ho a but who as a person no ono wo relationship no wo ni watem o ade o say ebo hu kakra na me komini aba ma no me ba no wa ba beji sa we entie fu na we ni atu che ade o be so we ni mu na we ye de na me adu minu aba na so yes adu wa kwa ba last week ba ye ka say na ye be shia na the Divine Miracle Power Clinic ana me Herbal Clinic you e kwa ba me jo so pa me so some was stadium store number shop number 35 scoreboard nechi ehwana doctor esi akunya every Thursday bia na doctor beba me patron che nyama kakra last week asapa prostate cancer ho kakra china so nyambo doctor by then ye hwe yo minu aba medenchi akese free Divine Miracle Power Herbal Clinic eho enede ba samri ya me no kasa ya doctor ewushunane okay Glamoze Hotel udu Glamoze Hotel Jansina also per Doctor Divine Miracle easy it's so say obi owo otu ase nene no wa shate e de no say oh ebekoyi ono obekwa sori ono beye bibia ono beye bibia ma wo say perfect ye wo de memma no enhwe ene wo de ma no so enhwe okay na me pikin from memma ne side ho a memma bebrebe na omko ware no omo oba na ho fe agede no ho outer appearance ya na omo tan hwe suban no o hwe oban no oba we de just in the simujire no ene kura na mehu ana miu media ya na de kan ya na no de na me de kan ayo o se obi omo o de wo hwe okay oban na nantu ye me fe eno no ye fa de ti abofra okay eno no ye fa nhye nkran ebra wato baha no because aware na wokumu no ewa ena nema bebrebe wom o trie na ware asantini ba titu ware asantini ba na onyame achewade ware asantini ba na je se onyame achewa na so ware akani ba omomudi enade no
wari sa ma ni bia ya na onyame achewade because ya na omo pre ade e de kofie nti ya na omo ye mostly omo ye industrious tizo ye be ma na wo koware a these are some of the things that you have to look for because on so ba we obeboa me abrabom very important so ofa oba obetimi aboa enye oba na ho fe ana se ntuma ofura na emumbe mukura oba wonu se sa oba we oba abrabom na ni eten obetimi aprade on se bi o mo so oba na ni edin do na ni edin mempe dabi unya oba na oba na ni edin se atumdidie ni edin aso na mekan oba o tumi se na ni brade oba na ni brade no oba force wa mo ye adwuma oba de ni brade no wow oba force wo be ma na mo ye adwuma oba na ni brade no guys oh we de kakra we yaye oze eso ye de emprehwe ye de ewiase ye mfa hwe nko ye mfa oboa sa oba na so dwane kura mo date ni mu no unzo oba we de so ye de ewiase ye ba ye mfa hwe ama ye mfa hwe nko oboa onye oba omoa you have to run away sa so na on the other side no so ufa be ma we lazy don't go there because chop money na be you know ehun hia papa o ma be ku school so ku school papa edan ya okotine mu no ye wo dia na say you be there na okotine mu afina be brand untimi si dan so you need somebody who will help you say be a dachi betumi force mu si dan push you obo push you okay tell me say so hwe sade ne hu hia pa because when you be a so ba we usua adwuma na ni da form o fa na adwuma a wo ye ni agro o so ano pa o ko na adwuma o kusua na adwuma wo fitani be ma o fa na adwuma ni agro ko kusua na adwuma say o ko school do say school no fan these are the people you have to look for so the me no adwuma na o de sen ni so be so ye no on toto na se on ga say o was obi o soro akwadwuma kwa no o su na o soro ko school a o mu za agwa we o de ho bona o be se wa brabo very very important and ade bi also so hwe nipa no de bi ositie won so obi ono mo betimi aka asema kire won na bu obam obi o mo nhyen kran me oba my life na we sa type na idea and adwuma so me pe obi o be hye me kran you motivate me ade ene kura tu se me timi nya kura tu me so force me say obetumi aye den aye sa so na that way run no ye be ma so to show ba ne kran oh ade akusua de yire akusua be yi o mu say den de wo soro ahomache akwa e den na so me wani na sorry buni nyina ya de a esa wo hwe e na obi a o so nyame obi o so nyame so ehu hia pa ye nga say o so nyame nti no na akwa moamoa e no nye Kristo som o so nyame a o mu say wetie me nya de mfantia minia and the friend am so we are debate obi a you think about it but next thing am so say bia we din no nyam so ho ti o hwe sa ne mani nyina also bi on masabre be hu no woni kapre ba bibi sinani so a peso wo ye e no che se dachi wo dachi papa bi obi on mo atu say akwa we de enkoyi che so wo twe ho e free sa ankofo no na bema o trene sabo ba wo yo ba menko na oni ni wo relationship no so trene sabo wa wo so ni kasabo wa say wa wa to ne sa bema obo ba bia aye coward okay bema bi obo ba bia ne papa me ma me ba ana me nua ba nko ware sa bema ne bi da se me ba na se me ko ware bema wa abuse ai some guys say jana when me this one hey yes because bema obo oba de na dwenenye obetimi akun ba no obetimi adamage uba no pese obi o ma enchena ne bo ofu ofa bia no de bo obi enti say asedi ko to fa hwe agu uba nanim na o hwe agu uba nanim na so uba nanim say ya wane ko ware uba no satan no adu uba ne dam no ko enti no enju so sa de ma bo ma obetimi abo uba no no popra no na ni kura apaya na say bibia di wo say nipa bi o mo ko fa ko pe oba
o mu hwehwe ne ma bi obo was oba de ade market dan hanti no mempe na wo ko bon na ko pra na ko nya sa utwa na abinti bema obo oba de I would never say aya na mani bi so say e bro no aya na e kire odo obodam why na bodam sa oba kro no bodam say nipa na nam ne nyina ya dwen nyepe obi boa say e na chese odo me no watia wa yase wotia yase no wantia ne ye na afa ekosɛw ye made e ma mutimi nyinsan ana ye ne den so oba so de okwaware a they expect you to have a baby no obi so do them e ma mutimi nyinsan bi ma obetuma gya ho akofo ba fofo obegya ho akwa oba foforo ene yese love week na Nekwanwa akwa ra na ebisa mesafono ye pe soft ladies me fono so ye pe gentlemen ye pe base na no zinzin aka kra na wakateti uncle Bob say the mo be sound zero ye pe be yin so on page enewie so ye de ensemde e de ebremu ye mo aha baby bia wo bia utie yen mo a mo amanone na ewie nyambo ye ne de eye morning any more adiasa enso ewe bia mo no nso eye evening. It's good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Yeda mwase se de biara da mutie yen na mo hwe yen enso titru mo a aya mugina yen Facebook no TikTok na YouTube no ede ma yen no de bia da ye ka se aseda enka mudin mo so amudi mo radio eto Akoma FM de bia na ebi mu de super glue pa ena odia sodal nti enchim enkonkon koto ba bia no nso yedamase ene eye World Radio Day na list Ashanti region hanko akra ye kase ye kan radio stations a yentimi nkan ena yewie enso obi wo ho no ma first no tie station bi na Akoma ye ba ye na otie ye no onyi free ba bia eheya na de biara da eda nti ye chechia mo nyina e de aseda piesie aseda kese ena yedima mwesan se radio yi se mumenti anka yatum ai mwentie na nkofo ansom na nkofo anfo made ton de amba me yanto anka edwuma ne yatum esan se bi mu bi o radio station na nkọ ba bia ena eguye na yen 5 years ye 6 year mu ena ye re da so yete ase na station mo je di mu afusa ne na techema da bodwe mu a na eye madom enti eni wanum a mo so mo ye radio edwuma ni nyina ne ye ba ye nyina ye ho happy World Radio Day. Nami esha ye na edwuma no mu stress, edwuma no mu pressure, edwuma no atamdidie ene ahokyere nyina na yesi ye de kra abo afore e de amamu ye be kansem ama matie na yen ye ra ahokra no betina ha wo sa wo sere se be ya wa wutie ye no wo be sere ye ni ska kra na wo se ye be sere ska e de man kofo so me ka se na ye agasa kra na ye botomu enyenyen enso edwuma yafa edi ato ye ho so enti eha eye Akoma 87 dwumedie no eye Akoma mu nsem eye odon komo ene ye bo dwumedie so na mmom ate ye wiap na wose ye church ade enti no de bia dan so no ene da ye feel say ne de ekoso ye wose ye be kira de no so no ne edi mpanyimfo mo wonim de e wo topic ehu hia no ye de o maba no mabe cheche ya de na watwi nkofo say ye Valentine's week ebi mo so say eye chocolate week media me pe chocolate no esan say chocolate de de esan ma hoden ma pomuden na Ghana Tourism Authority ye pese you promote ye aye cocoa na ye wa haninti no ene de chocolate day ni te china de eye World Chocolate Day so far as Ghana is concerned de it went me ancho obi ahwe no mesro pe chocolate bi ne fa che no ne ka che ne say irade senia chocolate de no irade man abrabo so enye de saa enen so ye de nkomo de ebrem ya kase na wotwe de na eyodon nkomo nko a na yebo na enen so ensem wo ho a ye ba ba sua se woni obi atena che na onware o na woni ne tia
eno no eya aware anase enya aware ena eno saa no nso no ehu sunsuanso eye den Bible no say flee from fornication etuni nipa ne tena mo ware na motisa aware fo no eno eya aware ana eye dwaman bo ana eye fornication ana eye improvised aware sen ena esiti ena ye ba no legal aspect no so a eno nso no ensusuanso bi ewo ho ana sesen ena fe ye ba no ye ngetesi ade mrante ya brabo mo bi si ono de onye na adwe se obeware bia na emum ye betimi atena na bibia ye fine ene ye ba ba besua de enti ye ni impanyifo bi Reverend Larry King oye sofo ewo ICGC ye no eba bebo enkomo na ono de afa ye honhom mu no adesua no ono de yen afa ho na fe so eba the legal aspect no enso a eno nso so emra ne sesen uni obi tina afe ba akobo so minsia ekono nso so a eno nso no asem si a emra no be ma ne protect oba ne protect enkra no ma ba mu no se enkra ba mu a enkra no so protect o mu sisen eno nso ye ba besua de ewo ho ye ne lawyer nana yaw osei ono de me boni din na ma sorry because time na me share journalism asefo fro no na ya Ashanti Regional GJA chairman so no kura yin sai so hu me ose ai bi wa ya de say adwuma wetimi ai ono ye na famra kwan so akoye say so ye lawyer but so a journalist so no so ene oni e be bon komo e na ye nyina ye de hye ye nyina ye wura ye nyina ye co-host ye nyina tutu jagu ene obeto jagu mama ye sa ene era papa pabi nice lady uhu nenim say ya fe na woto bomb na kakakakakakakai ene obeto ja da be na pegi tu ja no nene na nsawe o so be bomb pie ana adwa aha nti o so je wo de nti ene ra so be je ne de yo good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Mo hoye de. Yes, so adom no pai. Baby I fine. Oh, nyame adom. Shada nya de, but some de ba ka se me no ya ka se me cho ma. Me no ya adwen. Yes. Me no ya because me obi de bi ye me. Me to anamonje enti. De o ye ne de I support you 100%. But je. So mo sisi e wo krom ha do. Me da se papa. Enti fight. Me hwe na nsha da kro me ba na me case. Wo case ye beka. Enya in fact I ye ne krom ha o. Ebebem ekosu krom ha pa mama se me kusu ya na me ya na omoma me nsa gina na me sa fe de mabra me ye je nkofo de ma o enti me ba betna ya na date na enti me nje wo de sada me na me wo case na betna me me guest no in fact na ye radio day de ya mesre mo ni nsɛmtwerɛfo ye adwuma ya mo ntwa wonka that's it ade be sori ahoma chia ye adwuma saa na ti radio so kasa me e bia ya me do me ye adwuma o media station bi nfienso kapre kakra na ye de be ma no kra no ka say ye o favor we ani ama title kakra kana nam krom ha so hwe no boto radio for ye bro semtwafo na ya ntimi nkan ya sem who watches the watchman ye ntimi nkan ya sem o na wo nua bi ye semtwani wo kunu bi na yiri bi ye semtwani ya hyeda bi sa no nti akechua papa ba ni etwa o hwe ni krom hwe erade ne ye hwefo hweri hia ye so de ade hia ye adwa eti say mama boko de nyame adom ye de nyame ase ene ya sorry ai ya sorry na mo hoho no waba de Aunty Bea ai abotre wo de waba ana still wonam kwam adwo ani kan fankra na amre waka na no mediki ate dada asa Caesar de breo de aha na so wa fight kan ni o maame na di nkomo san kana maame ne kwa de afedi oti ase san ke bi obe na wasa akobiri kuro no dia na kasa me se bibi ha no je say ye pesofo bi mo o de bobon paye ma se bi shene ni ase ye ni na wie ye de we ma na enu anu me kwa de na me se yemfa obi a wanyom de nya na ye benya obi ne de ache no se ni na ya doye ni bia ni na ya doye ni bia ye nyame adom adofo abo ye be gene so asada ne ade so awe so what me stress ye sa ya ye twen no wada she o se wo ma wo de na na ba no de feedback abrel o se wo ma na wo ba oh really me yase na brief you answer na wasi from ko I see ni na ne nyame ne hine adwuma ne mu ya Aunty Bea adwuma nya asem ketu answer na me kan tro asem ni peti mi twa ntro ma ne no korese ese ayo de ha na me ka una so de ka se ye kan ho be yankofo ahi yes yes you empese situation no hu ne ho be yankofo ahi nti de ese ye pese ye ma no
ye be ya ama no na on fa na sem me no ya adwen eye tiefo ene hu ne mobo no mo ye na dom enti se tiefo de asoma ye be ye de omo kan ne de amom pepepepepepe enu ti na nu a wo soma ya bronsen so ye tisi mo fo na mo koba na mo te era fe bi pon ya me ko se na oda ho kra na no hwan ye mo Aunty Bea wi ya wasia baba ma ye pressure enu a ye da ne ye ho kaya ye enema ne fe ehu ya na Anita si obanyem se wenke Anita anyim anka enu ase de ma no irade ne ye hwefo na Aunty Friki jeti abronsan so aba Central Market ani mo abefa dropping obi nti na be jisu so jisi e power chew o me adwuma ye ya o oba ba adwuma ba je se wa asem o ye o case pa ba je aye mfa nko na ye nya obi anka nche na wana ka de beko mesi ona ne kwanso maka asem bi a chepegi wo fom o se nti kwasi adama anko ba bia meko ne fi wa akohwade okay meko akohwe ne kira kwan na ma hwe ne nipa banjie a wo ye because ansam ne doso e free sakura yi ba ha no me na na awotwe da bia ya ti asem foforo da bia ya ti asem foforo fa no wo dala won ko aye hwan Iva adai dala no de ba dala Iva onko mama nsam ne doso e fe kwa na wi ase kro wi mi broni nsam bebre ne namu nsam bebre mu mura nkwasa sam sa I think depression ti ama no active in a way mama we ya bodamanity e wo de yakofuma ye ka bi wa ase ye bomb enti mi nye we e be ma atiefo kra ye we ntu de yesi fuma na ma cheche ma kire enye depression nani da ho pa nani da ho de wonya ka na bila ya ne tenten no e yo no a me phone na me de friend na ne kasa no na nsem okeka na mfa kwem ba ku se wo ya choro papa okay ni woni po ye kokon ni sada won ka no kure won ka no kure mama won ka no kure asese ni suban ye moa no yes so me fa obi anyem wa o say obi anyem so me fa obi de ka benya obi di ama no na me kokon fa no che omo wo po ana kuma se south e ho na meti chaba atonso agugu ye fra agugu hospital na me suro ka we de nka me meni ma ye bi ahwade so benyim a ai na 8 minutes na ho ma wonyim 9 months ansan it we de nka me kwa agugu hospital so obi ane ya wa papa wa ma ama obinfo obi nsi no obi no ka mo fancy o ma me 9 months we de nka me meni o so ya nya me adom na nya mafofra ba ya to nya mafofra ma ba we de ye mane mra na wa ma ya nya ho atọ adoye bia nche ya to ho ekola kenyina ka ekola ko ena bucket na so efa ne diaper so na sinchen enu akue hu akwada mpabo mpabo ide otimsa akra ne hye ne data de be ma che na ho to ma che na ni abre pesilva atade de amache ayi obeba wa mbaji a ye mane ne kakra no wa mbaji a ye be hye permission e free mpanyimfo ho na ya pepimfo bi ono ne de akwa command ko pimfo bi anchen yo pimfo bi na ne mpa na ya tota account ni nyina ye de ko ana mebwa mama yo ene ye se ye be bon comment me rank kasa bebre because ene esusi kejeti abeti ai we ni net na obedi ada no dwane ye no ye den ye no obedi eti adwa ma me ndi kan embra wo ho no na me bisa say cohabitation me bisa na blo se empna twen ba empna ware empna ware ne ye de ba ba mu no e na ya no mutai frɛ no empna ware because mentimi de me fa ne say e ye empna ware na still enti empna ware no eye ana enye ansa na meka no e wose ehunu adekora ye sa cohabitation ne na wo kasa ye empna ware no but misu sue mu no te se oba ne be mate dan ba akum na omo ye de awarefo nyina eye ana se oba ne be mate edan ba akum na omo tu aware ho anamo eno na memeti asese eno ne cohabitation no e ba nim ba to mo tu aware ho anamo ana so mo twempra de mu odene omo ti bom de mu odene pa eno na memeti ase Aunty Bea mimi nsusu emu de meka se eya anisa eye eye if se mutibom a ema motimo ho ase ema obi ehunu de ne yonko pe ne de ne yonko tan ena kwan a o ma me fa so otete wo fa kwan ne be matena yesi ye be mabusua ne ade no ade mo twempena enti yemfa se a form of learning what I say wusua ade ansa na da ne bedu na se mo be kompanyimfo anim e dem ho akwa kire mo dem ho ade akwa kire wo hu se be me na duane we no ope wonnim ye empena ni mu ano Aunty Bea obetim de afa ho de ade asua e na esa boa e ma mo ye very committed pa because me pese nana bila ware me
oh me pesa na bila ware me enti die ne wo se me ya na bila ebehu se me yo ba pa wo ware me a eyeyie me yo ba wo ne me bobra eyeyie nti e ho no behu se ba ko bre ne ho ase ba ko so bre ne ho because obi am pese obelusu ne yonko because ojeta obesi abontene nti e ho no commitment bi eden e wo honom e na ya na respect ne so e wo soro because mo no mo ho anka mo ntena emmom se nka se mo ntena mom se mo twempena nti ho ne na e fa bebi so eboa so mo service ka ai ebo mu ana se no eboa mo bia service ka because me no ne ti dan ba kom se makokro no mahu paste na se mato aba e din a so so oba na hu milk ka ba den obeto aba but se ekoba aware a na moti se oba ne okunu a se ekoba se be ma ni niska akoya adeso de ama be ma no wo se wo ye bibia 100% but cohabitation ne de mpanatwe mu de mimi menti asenu no obi de different obi won de obi on na ye bibia he tuto but mimi mom de de wo se ye nyina ye share responsibilities no because eni kwan se be ma ne be ye eni kwan se obi ba kofo fa adeso na ye den edeso ada bi nti ebo mo bia service ka because you know say mo bo mo ho akwa kware nti wo so wo ba no pe kakra be ma no so be de ebe pe kakra nti responsibilities na nti bi ebo ma omo ye den omo che na the most important thing say mo bia hu no yonko suban nti emwawa na okọ emwawa entempara ne wa ma woni ema so na said yes o ware na se bia ukunu ne ho ba bi touch me ni kwan se ujare no ye twempena na se nyame amfa kwan mu na se bibisi na se mehwe na se anadwo anya yi anti bi se ne hai bibia nchechiro set na debi otilo u free my easy aha eno de robo bia nim enkunyesie bia nim mutually ebi okra nya mutually meko so me ba mankra obi a na meko so amakra obi wacha se ntimi ko habitation de anti bi e good mami na menim suma awoso wosum no approve sa de no se wosum awoso aha menim asori ana gidi awom na memenye ne gidie menim gidi awom wo gidi awom no support sa de no anti bi en support but yeah because you can see you do much ya anti be any say your kwan chane asa be fie no wudi hwan machi ah wudi hwan you can see did your sumne keche enti ne kwan ya be fie no wudi esumne chi o ma sofo epeja ni oh sofo onka fra no kran na make chire no oye ne hwie nya yi ono ya we sa e de no monka so da ye di sie ho sa aish asampe mama osofo se jiru tu ai omo bro omo ya aduma eh mate anti bi me say sa 3 months 4 months counseling do munya yo me say what a counselor me to say aware to say akwada fofo ya wo na anti bi ye tete no de bia hey tata piako tusi ya kakra sana wo say asofo no mo ye na wo manipa no 4 months a obetima brand ho ase atie wo nsem a wo ka nyina but dey na ha adwene say oba no wo gidie e wo nsem a wo papa wo ka che no e bia be ma bi wo hono ma e ya de bi ntu no kwa asori say e be to nwom no wasa be ma no ai de anti de bi ko ba bi fufro wo de me afo ya say de wo ka say ye gidie na say yen ni na me che wo say yen ni but ye all because of say ye twen say ye be ko manim no motuefo ne akwakoye de omokoye na anti be ye kwa emwa medase papa adwa pegi na moteni kano eye akoma mu nsam dwumadie na enenso ye de ebremu no yakacham se na watwen die esanse eye odo na watwen tin ye nkomo no aye relationship adesua na watwen nyina yesua nti enne ye bisa ye ho se cohabitation eye anase enye na cohabitation ni twi na ne se empna ware anase oba ne be ma mo ware ye na mote se awarefo moda bom mo sorry bom mudidi bom mudware bom na mawo bom eno no eye ensusanso ben ene wo ye se the advantages and disadvantages na yenne ye wo Reverend Larry King or ye sofo e wo ICGC Life Spring Assembly e wo Kumasi hanom sei ono e de baba be fa the spiritual aspect ni mu ena legal implications in so motibom no ejapade bi bem emma bem eno so emra no esesen
eno so ye ne lawyer nana yaw osei enso ebeba be ma ye sa legal education no ana implication of cohabitation no eno so ewo ho ena miami ni era me ni na dwumedie yeye ono nso eni ye baba be ono be kye na dwen eya na on the minim so legal side no, so spiritual side no, so the moral side no, so society side no, minim side awo o kasa ena ye be hu baby awo. Reverend Larry King wagina konya. Reverend asunjwe nkan pacho ho ye de nyame adom me de se me hia pa yeah me so komo ede emre bia no bon kobo na me ni ha so komo ede papa sa no mo keka na wade onim so komo ede sa ebia ye wi ana obedi hu ada na me so medi hu ada oba pera Aunty Bea boko de Yesu adom no mpai boko na so na wo gina he nyame adom me ho ye pa enye oh de na enye cohabitation enye eh we did the men you bro be too full enye era also then oh Aunty Bea yes I am waru I see because they are for na be nyina mo ye okay tuti dan ma ade na dwa wish ash no da na ya we bi aye we iti enye sa esa ka be man sa take you for granted because one ado ho aba no was say na me to abet na me so okay ade afu bi anso na say ya na forward food sa okay to me ne de enye kra eh ene nkofo wo mo ya be ko be ma ye reasons no say ya hye nkomo na se anu no enti wo de da enye na ne say oh ya shasi anu abentina si ni ya shasi anu ajeta Aunty Bea nyame anu nukre ni se wo hwema brofo ne kenkan kire wo se e kire se oba ene be ma mo nware ye na emu mote sa warefo mo ye de awarefo eye Aunty Bea susu ampa se utiwe ana metiwe me nware me ma me nim se me nware me papa nim se me nware na suminti fie mi asabi o me nkwa han dan mo mu se ha na makotu metu amete sabi me na abonten so omu ntimi mami fie because be ma bia onye me ho ade o mesre me nsema wade o me bo kokoko o me ye nhunanimu metu etene so beda na amara papa besrawo o metimi aba so mba ho omo ba ho efie bem be ma ni fie ho as omo den omo ba neti ho no as omo den omo ba na han dan na sa omba sa obesrawo kwan be so maybe say oba obi be say in your capacity as what oba sa obesra hwan oba fiera beduru fiera be ka to say oba no on rented dan o mensem e ya brantie bi na abeje dan e na sabi oba bi a ne ho abọ ne ho so etu abetena ne so Aunty Bea mi ti we say weekend ya me koy weekend ma beda mi ko fia da me ba kosi ada na say mitimi firi okra biada na pa ba adwuma ba say me sesa me ho akotena wo so men siripie ne be e hye mu dodo me sesa me ho etu abetena wo so say metu te be ma ne so mi fi wo na ba adwuma ye pon a me ne na ekofie ana say me di kan gya no edu anwumra yakwadwale yada ya no aduane wo le table so wo sori a wale bed wato ne ntade wo to wo de usini amabom wo hata ewo a wakoyiyi wabobo wa ware no enti aware bebem na ahwe animu no aware de ahibiem no nkoti sika nkoyo ho ade mfa ka wanhye wo nsa na toso nan no waware utu ano no hu ne se waware wo wanchi ya wo ho hwe o ma no papa anje utiri nsa o ma anje wo bi be se bright price o ma anje bi wa fa wo kwa I see wa ma chechiro wa na odo ho koye enti se pa se ye nware wo o me bo kokoko o me ye hunanimu wo busua nimu no se be ma we na ye hwehwe awura ye nko hu ne wo ne ho mimi to se se papa ne maame o mo ntimi fa mo se nsi o mo bo se o mo hwehwe mo asemesi ana so benten wo because me fa obi a me kire mo baby me dimu ko so me dim be kire enye yie aha hold on me ba ho ma ba baby sa o say o si weekend if you ada utimi fa bag oh yes na wa crafie sa o kwai
Me too kwan. Meba ho. Baby a wo kɔ no. Ade a ya wo kɔye wo ho no. Enye bia na oba na ono so akwa akɔtena ba ma bi so no. Wo kɔye. Hold on for me. Mami nko reverend. Reverend akwa baby. Did you so papa? Pacho. Erema wo sre. Mami san bi sabios pacho mo ti say. Nyame adome ho ye. Ye de nyame ase. Reverend Larry Kane or your sofo e wo ICGC. Life Spring Assembly. Pacho se metra. No. Yo. Reverend mami bi so cohabitation. Trokonkron no. Okada in the farm ana trokonkron no okasapa sa de hu. First of all, Madam was say mama me akwanya we me chia etifo na hwefo nsi yira. Ya da nyankopon ase. First of all no. Da ben dana cohabitation e be see mu. Cohabitation be seen because of failed marriages. Failed Marriages. Okay. So what I say, any more cohabitation be then e be mu. So right now na kwa to say yeah try bibi ahwe say be then e be yi. Okay. So out of the failed marriages ya can say na worry onko yi 2 years we divorce even e be cry a month no me divorce into obo say tete no awofo na ekohwe say ehwe say me be mini meba ana osima sensu ni meba into meba be me obinti be e ware na ebeboa because your parents knows you eno na omo be ye nhwehwemu everything ene yen yesi yeni ate yakọ school yedimade nti ye January den ato nche ena ye fe no yato ni din dating sa dating no a set period of time a ye be ware ti sa set period of time no I have to prove myself as a material or a product of marriage. Okay. So what I say ti sa product of marriage no oba na so betina me nchen no ye na said yes or yere. Okay. What I say now oba asede bia ware for ye no oye bi ni responsibility no e so ye nyina na obehwemu na obekọ no ebe wana awo so ayeden epiem now say oni be matena 1 year na onye ohun ade a by tradition no omo fe na ware 1 year into bo say omo wo ho no ma na afi obi afa no oh ukunu wo ho na akwa akoye nti no ti say ase ya dia tum inti dosu and it's increasing. Wow. Oh say me nua beka so say ye be ko weekend from weekend no cost 7 days from 7 days no ko a month from a month no every time o ko bia no je the entire day ko obehu an no je woman no would rain na akwa kosi ho waba ware now ye hwe bibu a cohabitation ya de bia enye okay enye ina be epiem ba enye now say na me kan failed marriages into obi akwa ware me nua ba first one ka so say counseling 4 months 3 months obi kwa the suban BC yes it is true but when we say o hwemu a ye papa ne ye maame aware na etese ubisa o si o be papa na eje me koma ba me ebusia na say ba me and they are living together till date. Yes. Eba ne say na ye tumi ntina into no ma ya set ye ho time 1 year be ware now ade na nke so ko hu ebusuafo na oje respect ne on ama no onya ni free into onya ni free no da be na no betu ho anam onye and anybody that may be free no everything free is good but we say free no you feel be freedom free no dom say dey eso dom na eba no ye mpe no ye pe free no afi bo say moto wonu ma na abaya no bisa say afi aso da be na ko hu ma wo fo o twene man to yi wa on mi situation ni wa na e bia otua oba ni school fees ohwe ne mani ko school wa hye ne dwa obema ne ewo bibia me fe na accountability obese to me handle sika nti wo say mpatwe na ngasa no akwa go bibia e free but e juma more than aware if na twen ye juma sin aware because you are proving yourself. Yes, you are proving yourself. Don't person will be a competition. One person somebody will come in into the Berman say yes say no I Obana say yes say obey because you have to prove yourself that I'm a man enough, I'm a woman enough.
And I was saying cohabitation is broken heart be more ne jealousy and what she see bibia cohabitation there I tell you e ho no ba no ko ni fie a no afro o ye den she say no mo free video call more than our from mo free video call so what I say cohabitation now no oba ne person hwe say oba bi wo ho no ma oba ne ba say ohwe and you know women are gifted yes oba ba be ma de mo tumi hia perfume and smell what demo. That is it. I raw weekend I hwehwea. Baby ad bibia da bia no. Omohwe. Se wo kona simple o de pane kura na to baby aye. Dem free one mo to baby free. Oh, say women are gifted because of their that intuition spirit. Okay. So what I say, oba kura na say oni oba foforo ada e wo mpa no so a oda so a. It's true. Women are gifted with those things. Into no oba dem mu a or very careful. One ebe ye aduane ma one ebe ye see. Na fe na afi no bisa den na all pa me mfama no. Na fe na sex ne be do attention ne be do because she has to prove herself. Okay. One man set time 2 years me waro. Into 2 years. That is it. Yem ko Genesis chapter 3 verse 16. Genesis 3:16. Quotation mu o ye kan na kan first part no. But ubia no o say time Nyankopon say oba kwa wo so a obebre no. Last part no o say and your desire shall be unto your husband. And your desire shall be unto your husband. And he will rule over you. Desire word be a very strong. Into your baby with that desire of marriage, that desire of husband, that desire of having a family. But how do we start it? Okay. Genesis 3:16. Was it to the woman he said, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Every woman that read this have a challenge. Because the person I'm desiring now has to rule over me. It was a cohabitation. No? Yeah. And then man buy new rules. A lot of rules. And the woman will begin to adhere to all these rules because she needs to prove herself that me oba me a okay. In Tafe, Okwejuma or extra work to provide for the house. Then my pass onisika no ba na hwe no. Okay. Now society have accepted it. Oba na free and you see how for the bisu ono ma oba na nkasa no omo pese na ba ni free. It's parents is so pushy. No munya omo freedom. Okay. Obi so pushing the money out so that there will be a weekend be man na ba or the way ba. Oh ma till Mira say menfa we mu embryo because there is gift coming from the man. It doesn't matter who the man is. Once there are gifts, it's acceptable. Inti awo for no fra ura ho to say michiano because the woman is proving herself and gifts are coming. And I balance awo for no so wo hope be say aware ni be den ebeba so. Okay. So what I say. Now fe no after into kwast that is seen na be mu a then the parents will now adhere say ya mistake. How do we correct it? Okay. Obana Akoma so akwa akodim. We yin say miensa, you are not aware of it. What I say? E bi anyi say no so no onya complication wa ma meka nkyerɛ. Afi ube no 2 years ebi to me cohabitating for 5 years. And some also do double dating within the cohabitation. You don't put your eggs in one basket. Because only any onya jinaso bi so you're responsible for you. So cohabitation is dangerous, and like I said, it's as a result of failed marriages. Failed marriages. Now, what happened to failed marriages? We as ministers, what are we doing about it? Yo, Bebacho, Yababa, remember uncle say ya cry. A Reverend Larry Kane, ICGC Sofu, ene yankomo oboy oni era afei and I'll do a video now to Akoma 87.9 and I say Onia TV. Yes, now watching a year or dot now watching
Valentine's week na chocolate week nti na wotwe de ye kasafa odo na part of odo no ye cohabitation no me worry ye be ma no worry ye no masesa me nyama no akotena be ma no so ebi wo kra kwa na oba ne nsam ye nti oba ne fie no na be ma no so asesa ne nyama na omu nyina ate ho de awarefo ye bia ye bi ene san komo no na ye bo se anase enye from the spiritual angle ne ye hwe ehun sunsun so ye ni lawyer na ya osai ensu ebedi enkomo se eba emramu a Ghana mra no so cohabitation no ensemben ye ka edefa ho no so emrepam ye ne no ebedi nkomo ewra enso ewo ha no so ene ye edi enkomo ede afa ho nti na reverend ebobo so na ewo se ye kɔ na ye ni ye nua be ma DJ Ike edi enkomo kakra na free screening na nyame ya adoma memenda omode maye no several day no omode on say bra ne be hwe wapomudi sani wapomudi esiti DJ to aso mashasi ama abapa ya menshira no share reverence okay ya mo church na no odi kasa no oshi echu no odi kasa no oshi echu to aso ma me ne time no ne paso na Morocco enti said ya samaneti na sa wote bi ha ya menshira pa no say jumedie no nka ye di no last week enti nka ye wie yeah because din say doctor din the clinic be so say for 1 million sika nka ka obetumi abebetu ya be 10 million 20 million no 5 million dey from cra 500 no now say for 100 cedis enti good morning herbal center say yeah for good morning ento so mamia obo say good morning herbal center ya na ye di dwuma etise wo Ghana ha enye wunya obi ya biem wunya mfiri obi ya nchen enti obehwa eduro ya de TV so good morning herbal mixture ye center no ne ye di dwuma etisa no enti say wutiemi ana wo hwe me ya de be bo ne say obapa be da no ye hwe nipa 400 and some afeni ya bre doctors ni na bre enti na afia o say ye pon na un say Ghana for no akwa bibi ti say ya tu bibi di GMT Ghana man time akaho nti almost say 12 man me ko duru ho 6 almost say 6 me ko duru ho 7 akaho nti ma bebre na dwen say ye ka 6 no de sabre ko mo ncha 6 ampan so ye sha 6 nti de oba ho be 4 di ko na ya pon nti saafo na begu gate na yesi from me say kranko fo begu mi ka ho na papa woni ehun wo pa cho man ye na me so munya botre ye ne doctor kasa na je say waje atu say wona ye ntuma hwe wo mo no memene nda ede ye ni mu obehwe wo mo su bi enti me pa cho numbers na egu TV ni so no de be bo wo a wo hwe me ni de a wo follow Facebook ni so ba pick number no ade enti na me kasa if say wo fra na wo bo wudin any baby a wo free ba na ya twere de ato e simple wo fra wo say ya fra man bi me free Oyerpa TV ye kan say Onua TV me free Akoma FM na eba e simple tie na ya twere e de ato ye fra me ewura me fi santase na eba eno a na ye hwehwe me didi na na bila kantanka me free ha na eba e pa eno a na ye hwehwe inti free se numbers na egu TV say mu bi apeke na frɛ oba pa ye be hwe nkrofo bi o mo yare te say ye kan say osa yare nse osa no woni doctor bi di nkomo a na obeka ne kra kire pa nye doctor bi ya na ewo osa no aduru nti ye wode ososo ano obi ho se manu ma eduro saa ni na ne se we nkonya doctor owo sa adeko yare na ha wona manu pot eduro oba doctor 3 days wa eduro na eduro wo no sanka ye first na mbata na hakasa se dia ene ayako oba pa wo ba obetu ya kakra man bi bete na me no kese dia so otumba memene nda 100 Ghana cedis on say na wo kasa wo se Valentine month bia nso ejina wo ma lovers month nti wo hwe dia ya papa kire yin a edien na doctor so betumi aye no vals day no anasa vals month no ama na dofo nti no so okodi vals day no Friday ni wi a wo dia Saturday anopa no so bra na wo dia okodi usika yina no 100 cedis na fabra ya sabia ho de nti okasa 100 cedis ni se obi o wa na obi se nenum asem o se papa nka me hospital ameko but doctor bi so obaji mi say dan ma mi bi oba ya o pa wo ya ma na oni ne kuni na eduroji o mu nsem sika 200 cedis ma me ne say are we going is it rare obi say o mu ko na e rare na say rare kwanya dai bi na mo so
ni na so se doctor for offer one dia oje no for born in se man no e 5,000 Ghana cedis ni wura se awe de ache 50 million ni na wo number na se yetumi aba clinic ama wasa se ndura ti se yagu yensa aje 100 cedis me na me yere obi 100 doctor we too much in fact ma me ni kwena na wo hwe na chi se ye be fra na aje bia kan wa but chianka se fra se mu disi abonte ko foroka be pemende ye nte wo mu nka biem oba pentu ase next month me metana ha na me di sa nkofo hu adanse e hwe o mo hye ntade kro ba wa pa che wo ba for 100 cedis pe kura wusem se fa bra numbers na egu tv so a wo hwe me se emu bi afa wo fa afre na bo wudi ni bebia wo free ba na antwere nto oba na wakom yesi wadada tie obi hwe me na asma okay na answer me so me de no fibroid ne mo be ye ne de ba che fa se kanka dan ma bi me ka kire o se ye ho apaso okre ne obi ba ye hwehwe apaso me se ma me o sheda obi oba hwe se me ka sa apaso ne se bi ni hampa ye ni apaso se kan ni ho blade ni ho adentia ye nya operation me pa che sa wo operation aye de ne fa ko be foforo but ye ho de ye operation ye ma wo bo ade ansa no haban krogin na anane wo fibroid na efiri ho e de ama na wo so we be di adanse e no na ye wo ba ye si kura wo nsam sika tete de no 1 million and 100 Ghana cedis fa kura wo nsam na fa bra me pa che e obi clinic na we bi na ono wo gini sika na waka cho sa me ne we adoye ono so betumi aye no vast day de ache ono no enti entina se nwene 100 cedis 100 cedis entumi to fundaka me pa cho tie obi so se media ndi e stroke me ma me na enya me pa cho fo ma me na bra na mo sa wo ba na oba man ye kwan a bra wo de ne fro ya bro sa na be video no na ye wi aya ma 1 month pe sa kofie na sa fa na brand the next month no ombre review sa review no so oba be video na wan kase ye de akiro efi se omo ba sa na ya na gidie ni so but okona bosome na ode ne ho ba kira na obo ose obi o wa man bi oba ye kurokuro ni mu mi se da na ma betire ha fe kwa na ma bre so yere foforo so sa so obi o wa wo de ne fura wo bre but bosome no ono ba wadresi onante dia we dia na one yes dia na one ton kra ye do kra poma a wo de ba otwi na se kakra to oba etumi hwe na wo se o meni asemesi ye bukwa ko hwe no fo dem se eh ya wo na manti na wo ba ha ye kurukrom na se ane mo aduro dia ya mamini na wa bada ase nti wo so wo de hye bi o wo stroke pa cho fa na bra yankopon ya aduma memenda ebe kumase ne ye no wo etimetim lumba junction bebi anada de luma na mamete no enti wo ba wo de besi wo etimetim junction na trotro na ejina wo ka che won sa me ko doctor 3 days wo ya de wo baba me ba cho for 100 Ghana cedis kura wusem me na 100 cedis ana ewia mi ba me kwat na aduano ma mini wi o se me de ka 1.2 me nko awo 1.2 aduane keke 1.2 plus nsuo enti sa 100 cedis no entumi nto eyi kura ma efunda kansi wo mesrawo fa bepew ayare safama wo fama wankasa woni pedua enti mesrawo obi so ho se meme de ne de enye stroke enye we ne mo me kura me nyare ne mo me ba oba na ye den o se me ba na me wo no se do si ya nangana oye abnormal debi eya wo na we hu ni hwe me pa cho ye funu no awoto no bra wonyem no bibi ko so kakra nti ama abofra na ase de wedi dembi no Dr. 3 days akofo mu ina hundro de aba ennesa wo hwe me na wutie mi akukuru ba no na fa na bra kumase pankorate metilumba junction trotro for no taxi door for na mutie mi no pa cho watena ase ya che amasisie na mama ne beginam tine de bia ya me no obi kasa me se wo ye adwuma ye tena ase cha wa asori gina na so kakra ne moje no tumi nsane nkombra betena ase 3 hours de bia no complain no sisi me pa cho se wo tie mi a sisi no nyame adom Dr. 3 days din haban bi aba wa wo de beko fie se wo yo ba wo ye bema wo de beko fie ye ho ye nwale ayi ho ye nye sabi ayi fo ni bi nwale ma ho nwale memo ho wa wo de beko fie we ko dware kama na wa be hu se yes we dware haban duro oba pa se duro no obi si ni owo severe body pain obi si ni nipedue na kitana no de bi oda da sorry a what pain pa yaw pa e wo ni nipedue mpa cho omra omaji haban ni bi fe ko gunsuo na wo de onware oba pa obi wo se me de me ankasa meni e ha me meni ne ha me no asa me da sorry a ato abu aguso me hwe AI was a bi Genesis na egu me hwe DMC ginyase da bi wani nye obi otumi kire job ma no aso job me pa cho ekoba ni sa yare enti de wo be ya ma me ne se wo de me yensuso wo nsan kakra fo mra yenya du beduru wa wawie wo de ye ma wonsuo bi ye de ne yensuo na eno ne ye de be ma na wo de ahuru wani no so kama na afei abro so abosome oba pa de enti ameka bosome ne
say enkrofo na na menye hu nsesa ye dure ka wo ma bosum ye wo obi o say papa me na last month me ba anti bosum pe na oba wani ati o say ani na mum doctor 3 days ankasa de na dure ka wan nansa pepepepe o say wunya nsunsuanso bi say me hu ya atom ya ba oba pa mo fra ne de na me na me ka no obi say media na ontumi nkasa e bia wa abofra 3 years ontumi nkasa uwa abofra na on de okasa but ontumi ennante me pa chofa ne bret meti Lumba Junction ana ya branches na me bebo so ni nyina no fa ne bra enna bra ni ntimi twa ne snapi na ma soro efiri so me pa cho wo ka so abra Tuba station ho na be fa ka abra mama Africa Junction me wie obi si me wa akra proper car ni gina Madina na fa ka na se bebi a wo bia pa car do betumi do akọ Old Ashoman onsi wo Alloway Junction me say hefa Alloway Junction we area eno ano no bisa Dr. 3 days as obi ado baba obi so say ende me so me wo Ashaman me pa cho Ashaman na bretulaku ne bebrebe gina wo eya Christian village wawie wo Kumase dia peka ekopankro no ehua medoma kwan so na si ewetimetim junction pa cho si wetimetim junction a wo say me ko Dr. 3 days eho eno ano ne mewie fa numbers na egu TV no so na yenko ya wie man bi ebre ninti ya wie bia ha obia no fa 1 million pe for kura wisem na fabra me pa cho number ni 0246 59 4117 0246 59 4117 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 man be say one thing no menipa what the branches na maboboso no etimetim Lumba Junction Kasua Mama Africa Junction Ashaman Old Tulaku Christian Village Accra Old Ashoman Old Ashoman Alloway Junction ofran ya emu bia ya be direct na bibia ya kama oba papa bia ne simu girefe man bi ma contact show so for so tio na yentio home sweet beef you cry home sweet cereal legume mix say Tom Brown wheat emo and soya beans and ye dia ye aduane wan so yi wo di si just so 30 minutes pepe na abin wo penchini esichie ne milk na wo di bi egum ompemu bia nso a wadaro ma obetimi edi ni sa na ma hoden enkra di empanyimfo di enkra from 6 months ekono obetimi aka bi ama omo edi Poku Trading KJT Dr. Mensa Edum KO Ebuakwa Tanoso Offenso ene atonsu ubenye bi ewo ho wo pedodo etu na wo so aton ewo shopper no wa 0246 697358 0546921728 Charistic Ventures say odi inupa abedwaman so Zahara Herbal Product okodwaman so a ubenye bi ato na yare bi a etete wo no wonso udi etu yarewa na say wo pedodo etu na waton 0246 348334 and 0248 569335 Agbozo Herbal Clinic or say bra na onfa ifidie hwehwe oni peduane mu na ohun ade a etete wa brabo na ohun wie nso a na wa mawonu papa ernom typhoid fever junsomu yarewa osisi ya obema na ntimi nya adwuma yi ani nyina afakọ Agbozo Herbal Clinic na obeboa Kumasi de chemso May 5 Old Insurance Junction wa na obehu wo 0553417752 enkran or kwashiman obey ohini na himfie ho 0241750282 enne ye kasa ede afa cohabitation empna aware dodo na sa ena omo eka no oba no onware wo ana be ma ne ware oba no munyina mo ware ye nanso oba ne tu akotena be ma no so anampo oba ne fie ye iska wo ne nsam nti be ma no so etu e de akotena no so ene sa nkomo no ena ye bo ne ebisa se anyem bia eye ana se enye spiritually ehun sunsuaso no any day ene ye ba Ghana mra mu nso a cohabitation no eno so sen na ye mra no ekasa e de efa ho ntene ye ne lawyer na ya osei enche bia ibenya no ahoma no so na ye ne edi komo na ba studio hadia ye ne Reverend Larry Kane ICGC sofu panyini ewo Life Spring Assembly oka ho enende ye no ebo enkomo ena miami co-host amene ne adwumadie ewra enso ewa ha ne dia kasa ye ewra ba papa bi ya ka de de oba mfamema wontai ka ba ewra ne na ye tai ede efre no ene omo ne ni omo ebo nkomo na senya ya ye no no ye ne enuanu ma mo nso mo abonten na mo ntimi nya access ye bie lines na ntimi frɛ no
ya twe mo nso anu nkomo kakra mrepem no ye bebo na motie die nkofo so adwenkyere ewo cohabitation no ehu na reverend na kasa na pesa me ba ewra ho asan masen aba reverend akasa bebre o say failed marriage na epia ebinumu e de ye sa cohabitation na ade a very common pa na afei so ebia na awofo ni bi nso epia wo mo mane sign gift adodode okona wo ba mira seme fama wo sumre yo metu nsa na papa no titiwe man je omoji na omoji na omoji ma me mbra ho ye udi kan akasa odi o admit outright say enye wujina sa eho no na emom udi utimi ekọ abonten ekoba weekend na me bisa say eno no de eye ma not you as an individual but obi ho no ma ono so sa adwen no o me ne be ma na nti ba weekend me ba be di weekend wo ho na masen aba ti me bisa say eno no eye ma okay Aunty Bea me da say ye omumienu okay a weekend for ne omumienu no de me kan ya asemi aye kan ye say wo kan weekend no eye nafu asai efiada najo obeda efiada najo obeda memenda obeda kwasiada adwada no aso enokrati utimi ba kwasiada okay baby won na so hwe na enema ye hye da na bibi ye kama utimi twen adwada no homache na wasi reverence ba twenya abotre onyantere ba Aunty Bea me sa ba ne positive side no say de na pegi ka no me ba so kakra na asa manfo bo machi dodo me say da bia na me say sa anya so say sa da bi eti Aunty Bea won say obi asegna me say ye wo koyo beda ene ye wo tuamu da enti tuamu da na wakotena won ma the reverend kan ye obi asane me voice note was reverend so wo kona bon so de wo ma ne waduro echina na da asan ka ho na bankuta no wo de niam na ekofi akonwa na wo de ko no watu no ba be de ndie nse ye aya nafu aba mi ensa bi anadwo na ye bi ni ade keke e na wo ko no wasa aba every adaro ma mesro nya abotre reverend hwewani bia sa me fonfon wo ho eti Aunty Bea wadaro ma difference wo na enye the same thing because weekend na wo ko no Aunty Bea me na fa bankuta ne waduro ni wo ma anko de me kan wo as an individual me so me ka me o kan wo ai se me kwa me kofiada ma ba kwasiada ena me it which na mama weekend for ya ko weekend no mo ko weekend na for weekend mo kwa enne ya na mo ne meme ye kwa akodeda ya weekend o kwa wo no aduane kakawie na den o kwa wo senior ma wo ntompa wo prapra woni ne nna anopa wie anwumra ahomache sori pokopra ni nyina moje na no enye de oba na ono so etu akotena be ma ne nchen no the same thing na ono so eye no there be difference wo bebre ya ye ko weekend no yen stress sa mo amo de mo se mo pe favor apa aware no omo amo ye desperate na mo tu akotena so amo ye no mo ne ye yusu mo sa o mo no kra ya ntan wale mo aya mo hu omo amo akotena be ma yes me se wo do ho akọ na weekend mo group of weekend ladies no omo PR no omo PR no omo de omo fo omo ho nkoi da bi ye de ye ho kọ ya ye beje ye ni efiada na ya ba kwasiada ba wo so de wo de opese prove say ha me the right person was say o ware me wo ye bibia in your possible best say wo be kire say wo ni waga wo huri ni wapete banku fufu omo no wasi wa ye na ebedi o omo amote hu no omo no wahye fridge ma ye na ebedi mo amko weekend yes I see na no tata na ya wo weekend no ono no ne be ma ne te every time that time na ya no way ebi so ko pastor ka double date na semwa what in common say ye kiss ye ni ma me na me hwe o ka double date na semwa wo be ma na ne wo ho na wo hu ne say ye cohabitation na mo ye no wono so sisa na obi cohabitation e wo ho baby fufro yes wo so ahonhom ni nyina hwetwere na ka na ye nhwe de beboa okay ti wo so ha okay ti for all you know na de so ku hu ni ade no enti na ya mo sakra weba no na weekend for no so akọ nti weekend for no so kwa ye de no nkoye momo de atwintwan na ye sinie ma ye sei ene gie ne de sulutu agombia ne de eno de ye must ye be ya ba weekend de mu sinia da bi ye nkoye sam pepere ho adwuma na omokọ omoye no onya aduane aduane ne de eno kura ya na tutu sibi won ma otimi kasa wo kwan wa home okay ti se bia wo free
Kumasi. Obi free akọ wale. Aha. Ti wa imagine so free an mo. I was say pegi nanim kwa ne tenten. O ka kwa ne tenten na de tutu ani pegi bebe hu kwa ne tenten. Ona no fi. Ona nim kwa ne tenten. No fi. Na obo ni di. Ona akọ woda. Enti ona nim distance no. Enti share imagine from Kumasi to wale. Na we draw near sesan be time be yeah. There be onye osa obepam. Na obetimi afa ka free akọ wale weekend. Hey for good afternoon. Enti ano sa no Aunty Bea enye better. I see. Enye obefi akọ wale weekend ne die. Na enye aware se bia wukunu ne wo ho. Na oyire ne wo ho. Na wo fi akọ weekend die. Enye tu cohabitate ya. Ejuma be ya. Yeah, ejuma. E wo Kumasi. Yes. I see. Ba wan koso a enye ye. Enti eno no o ba wo kasa your intro no. O say se be ma ne nware o na wakotena be ma no so na se o maame ba hwa na wo kwa na maame no wo be kra na se oba hwa in her capacity as what na wo so wo weekend no wo so wo kwa wo so wo be kra wo maame se o ko hen Aunty Bea sabi de ni panyi na dru no Ghana mrem no ya so di 18 years a wadu mpanyi fie so nti nya bibia na wotimi chiechemu yi e kire wabus o maame ana papa but ubetime ne woti penfo wa yonkofo unua bi a kirem me say me kwa me nkra me maame ntimi nka cha maame say mama me kwa ha me ko weekend no me ntimi no say mitimi fam bag me say ma e bia ejuma small ma obua especially weekend we say offer the bag say wo ko ba bia Aunty Bea ye so the ba bia sa enye sa na me adama because dey me time fa ejuma nye kre aha ene ma ne ma clear me ho wa so dey na me time fa ejuma nye we say me ko school ha nti asema be kama broni aboni tiri nko de ana me ma me won ha adwen ana on say nyam ne papa nso neti papa oni ase nyam ne papa neti ni say reverend omo no tie me wie ye obefre me but ye be si bia ye nyame ase ene we hu me nie go so betimi aba ba no mo control me ho ye ja me timi ye I was in the egu me so I'm so happy bia be fa it won say Aunty Bea say me ko ba bia me ntimi nkra ma eno ase ma fa me bag say obi a wo ma me ko ha ba okay mitimi ka bia ba bi kura me ko kuro e bia me se me ko ahojo okay oh yes but me ko a mitimi de detailed ne sende me yonku ya na me kana asem and ya ka number kra mitimi twa na bia se na if ya na me ko in case of emergency bia na me na mpa sa na ya ko mpaye wo se Nyankopon se na Nyankopon de he so merciful na ka be fa ka free Kumasi akowale akodwam na nyame de wakwa aba so for fa ka free ya na makoko pichi no akowu but what you know Aunty Bea eno asem na me ne wo ka wa dem mo me se Nyankopon wo ye just wo ye obatam padodo hey what you just me tuna wa reverend ajumo nsem ana enji mi nsem yade a moti yade a yehu ye nti yehu na all kind of no won say o say okra awofo ade a omo cohabitate ne omo ngino say whatever your parents know. Oh really? Oma grubida. Okay Oma grubida. Okay Oh say when you fall in love udimi na bibia sesa onkomodi we are addicted to name maybe o ma minim first time I dream ma will be if you hu ye o papa hu ye o say in pay for can say mama say bedi yasin besie o say den asem na kind na pesa wo sisu bi ma mantini o to na o ya wo fo ye ja na wo sa branti one me ba ne hyehe ho o yusu no mba metu aka no eno ye yasen wusie oba so fun patron sanwa no asem na kind pesa ko ti ho di bi ma oh me ko ti me se bedi yasen besie okay so what you say wanya ne clear wo yo so fun ti abedi ya esine abasie papa no na pesa o ka na me kan no me da se na o say cohabitation wo se na me kan juma se aware cohabitation wo say o se obetu kwa akọ wale o kwa ye den okodwem no waba keke okodwem no waba be ma no so obi wale ho na nti ono wa hyehe onim se obeba nti no we so nko na wo ye den na wo bra me use scenario bi okay Monday bonds normally o mpe efutu Monday bonds etu omufo a o mpe obi wa ha o ye dwada ni nti no obi wo no ma o ye Monday bond na na twemp na utu no fo say girl we omwa
unnim no what I say but ni tirimu no no de ni atofo mu ohwe nti wo say girl ni dash baby di no wo say emwa na wa per second option that is option B opposite your character nti ene no be shia young guy bia o dating back 2-3 wo so ahonhu ina ahwe oba no so be shia no o dating mbema 2-3 no so ahonhu na now there is something I call spiritual make my man put it in say bibia ema oba form spiritually sex be maybe I want to control with sexual appetite no you weak nti only oba we ada your soul is connected when na ya pam marriage we hu enye kawa no and enye vows na ye kanu marriage is blood covenant marriage is sex so tie anase meti after 5 6 7 years 10 years we say me yire 7 why and nana moja na meje mano no she is growing into my image Omaselo. Okay. Ama minche o se be ma o konyi mo ba na o ka se yen me a. Nyame o hata suro. So sister yesi o ba tampa. Imagine edi. But na nyame ama kola no o yini aka obi bia enye black and white copy o. Photo eyi. Colored. O ko hospital na se akola ni abu se ne hwene. Esel ni ni bia so. Hey. Intino obehia obi no mo ye cohabitation abu se 2-3 now as a million you are able to see because there have been an exchange of blood covenant for 3 years now relationship no good so that covenant won't break here now you call the next relationship the emotions of the person is with you you ever call na ye neck piwak natural ne me hu mia mi ni anana me hu no ka beti me control me me ni ajia bro so pa congratulations me da se me ba no we why fe na dey fata say na no show da so ma ka dey so ma from brand tentem eyo bete o eyo bete jini tentem eyo bete pra so we dey nyame adom e dey nyame say as so why fe adom what made you come on? You ever to us? You are copy work natural. Medase. You met here for you now. Aha. Emubibia akwaba. Edeba akoma unsem jumediso. Medafo. Me busasa umpono emuti saying. Me didn't so what me so fierce and yanko pardon. Oh ye. Me mo afishi apalso. I feel me no winshia. I feel come to you. Pa. Medafo ewie nkomo me ne wudi eyetiawa. Eyesimedupe na me ne wudi sa nkomo yi. 3P garlic mixture. Won se de bia me ka chawo say. Se Akoma FM onue TV baby a edru no. Se 3P garlic mixture enye edru papa enke apam ye dadada. Won se 2024 ekwa awie ye no. Ya hye 2025 ase. Ye no mo na yese ekọ. Ane, kire se edru ni ye edru papa. Wo hu me wo TV so enti se wo hia ma bonten a wo behu me se 3P garlic mixture enye do papa ka hia me ananka wa yire me ena se die station ko akiri so no se adro ne nye papa ka yapam ye firi so nanso se adro ne ye papa enti no abre bia no afene so a ni abehye wo frase ni enu omu nyina na eko esan se adro no eye papa obenya ahoden atena se etie radio no ahwe TV no dwumadie no a na chese apomde mapabi ehye baabi enenche na nipa ewu medofo yare no enyi ne ho adi te se first no enenche hye ho saabo ho a na ede wo sene enti na make am for 3P garlic mixture ede ama wo say pebi si wo table no so wo office ho pebi na fasi on panetifi ho pebi na fasi wo center table so wo didi a na wo nom wo koda na wanom oba officer na wanom bi ebeboa wo pa amopom de ho nsem no SCP esita ma memfa ye number no ema 3P garlic mixture friend doctor Cecilia ye wa abotresa class 1 teacher doctor wo friend no a owo abotre ono be kasa enti mfa wo yare ni nsie kan bibia kama kire ye ye nso ye mwa ye number no eye 0248 0248 92 92
88 24 0248 92 88 24 and Akoma me ne wudi every pure natural ye hwe blood circulation emoje di afrusane woni padua no ye wo good and ye wo bad eye mani pa se abrebia moja bedi umu afrusane da bia da Akoma ne pompi moja no e pompi 2000 gallons of blood ne chemani padua no eni pa bia wo se wonya 5.6 liters of blood e wo system mo eti eto da ko hospital say aye atwe bi ma enti si aye blood donation wa Akoma FM aye abatwe bi e bi na de na bro so obi ho no wode ne moja yagu ne mu a wantwe bi ma obi aye atwe bi ma e bro so enye ene so ti bebre a enye e wo say ye 5.6 anytime any day na abo akwane abadie se moja edi umafurusane yi a Aunty Bea da bia wo ye active wo da sorry anopa tum say wo ye okay wo kwa adwuma wo de ni je bi na ekọ wo ni me honam ye me ye bia ni asem mapo ne mapo so asemani su brime asemi tii pai me obu hon ma no pa no so le so we ba adwuma na nko wo kọ da no wo se ade che we ba adwuma o enso no pa anopa no wa no wa fa fon ene de ase me hu nye me yie me nyare nso me ntiapo ne serewo e ma sa ade ni bi nto na wo ye adwuma kra na ye dai na wo nya adwuma P garlic mixture no na emwa wa bre bia na emoja eni umafuru sane yie se moja eni umafuru sane yie a de de bebre wo nie gie number no eni enkasa number ne 0248 92 88 24 kaisa edro ne 3P garlic mixture emoja eni umafuru sane yie Aunty Bea ene Akoma yare ne nam boso Akoma ne bo se kim no Akoma no na etwo na ma obose na eye wo ya emoja ni umafuru sane yi a ene ni subirie na enam we bi kakra no ni subiriw obi nante kọ ha ne ha na wabre na watenase emoja ni umafuru sane yi a sa na be ye wo obi wo hono mo a osema pọ ne maposo ye me ya emoja ne ni afuru sane yi no etimi ye osa ko nyew eso wani su yo wisi emoja ni umafuru sane etimi ye sa because moja na ekọ na eba ne bi ko wani so ti sentimi nkoyi a etimi wani so eye wisi emoja ni umafuru sane yi a etimi wonsam ye nwunu se reverend here me de mensa to ne nsa ye mu a e wo so feel say mensam ye warm enye hot ese ye de eni kwa se mensam ye nwunu aha we se na wo ya ye funra na se de ni ma bi ya akobọ ni woni padua ni mu no so wa hu eni kwa se wo na mu so ye nwunu se wo de wona ti obi nan so ne namuro mu wo fom a e so feel say wona mu ahye kakra ba wo de wona si obi nan so te se wona mu onwuna kire se wawu na anam ho no P garlic mixture no na brebia omoja no eni afuru sane ayese anadwo dasuom oda ho se obi feel oni padua e wo se oni padua ne ye warm so wa hu tina be ma no oba woni mu da ho no mu a be ma e ka oba ho hye no oba so ka be ma ho hye e se padua ne ye sa ba ko de ho ka ba ko na se ba ko anwunwunu a owu ofrefre nipa no enti na wo hia 3P na brebia omoja no edi afuru sane yie ade ebe ma emoja ni umafuru sane yie eye edidi a wunidi yie obi sori anopa onidi oseme de sa na mete agi se awiem ho ekwa anwumere no P no ne didi yie na aboawo obi so ho no mo a de emoja ni umafuru sane yie ene se wotena fa ko che onsori ada wasake ka ne sere ato ne sere so eto ne na ne besi fom no na anansi ache no na ene pepepepe emoja na eni afuru sane yie P no otena se a hwe wo sitting position ni yie say ye foot by foot wa I think say no eye say wo de wo nine na esi fom ne beto wo nine so ebi na ma ye say ka hwe me na ase a enka be hu na emom say wo pagya wo sere ato wo sere so no etama wo nine ne gine emwa wo chinka se ne mpo no ubenya problem e ma ba wasem edi ne fe wa hwe yi a e de yade e bebre wo de me de me ko twetwe no esi no obi nso ho no mo a waye kese ama na boro so onye exercise aduane bia nso obedi ebasa emoja eni umafuru sane yie obi nso de ye de wo boso ana ye nya asem yi me pa chaw susunom nsa susunom ne teso bible kraka se ye mfa nsa e ma de fa de o to aso me serew susunom nsa
emwa emamuja enyefu saniye 3p garlic mixture de ye ka aduro no ho asem e de a kire wo no ne ye kire de obeye nso a ebeboa wo ama aduro no aye atwuma ye number ni ene ye nkasa na doctor emwa number ni 0248 92 88 Kumasi abora kolena heba Danny heba Kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidua eye Gabson Pharmacy momoni away enterprise ewo wa yene cathedral ni din hwene mu wofa kwadwo heba ewo temale baby a electromat ne wona obenya 3p garlic mixture koforidua Gabson ewo ho wodi a pharmacy ene baby a ton bibiduro bia okwa o se o pe 3p garlic mixture ene that TV no so no saa ne tie eme obi mfa so kwana na wachenchena edro de empene so beto na wano number ni ene yenkasa 0248 92 88 3p garlic mixture yankopon ya adoma dasene ye besa ye hia me da se papa me nua nyame enhia wo so enne ye kasa ede afa empena aware wo be ma no wonware wo na watu akotena no so ena wo so be ma no so ba ne nsam ye na ono nko atinti wo se ene me so metu abetena wo so na de awarefo ye bia enu a ena moye ehun komo ena ye boy ye Reverend Larry King or ye ICGC so for Life Spring Assembly or waha yene lawyer nana ya osei enche bia ye kwa homa no so na yene no edi enkomo ena ye wo ye nuaba around so a no so osi ono represent the Weekend Ladies Association omo PR ono de osi ye ntum betena mo so na weekend de ye beba nti ehun komo ena nde ye bo se ye se enye ye wie program ya then you take the decision for yourself nti enche bia ye be kwa homa no so na yene Reverend lawyer nana ya osei edi enkomo Reverend mama mbra wo ho apart from the emotions now all kano financially a draining lawyer ba ho manu so nti we de kafra me ma won sha se me wi na ma ba so na ye ne lawyer wieto my former chairman good afternoon ha pato ho ye de ede nyame asepa na me share program na sna me kasa me share dwuma de ya sna me ye sem twa dwuma no una na ye chairman na ugru mi ye ya so da ho agru mi ye nyame sha ma ye wai nana ede tiefo ye ne lawyer nana ya osei no ye sem training no wase ye kosua de aben no ho no ye lawyer nti o ye journalist or ye lawyer ene de keka ho ni nyina lawyer pacho mama mbisa ye ka cohabitation a Ghana mrem no cohabitation no ni position no eye den a so ya wari mu family be mani oba etie na jomu bia tete ubi oba mani etie niema woso munye bi abakoye oba ni ho ade huana muntuo amani ekwanso ana emra kwanso amani ekwanso so emra kwanso de ba yemfa nse bi awako marriage registry akoye nkata se maware omunye sani manu and so tia mutie no obia ni so obi ni ku ana obi ni yire eno motie nti oka cohabitation nti chimua ewo horo no okay lawyer pacho ye wo emre bi se bia motna from 6 months ekwa ena ye humu se ye bumu sabo ya warefo na once a motibo ne nko na mo ye dia warefo ye na mo nkwa ye fie de ana se asori de ne de mo cohabitate no no when fa million to say afi the summit in few no men assembly the who some de ba
ebia nipa yiri so obi an kakwa so wonye yenye ba ko ho abia ana be ma ni oba ni ho abia hi se omo nya aware tu ebia abusuo ni na emi omo hwehwe omo baba na so ni aba ko a nti ta so o ni ku ni ho omo hwehwe omba be ma so wani ni yin te ebia asupa na nso ubi so go say anamontu bi akoso a ama be ma ko yo ba ho ade ina tofo a afo no a ka se o ku ro oni ni yin ti ha no omo abeka to so yo bi omo ni bi aka a chese Black ni no emre akọ ni se enkofo adwunu no sanko ponye ni ye awarefo even though anamontu also need to say medinsa to hi abusia de ya mama nsema wote heke kanina ya kama ntiatia ya ezuma ewa amane kwanso no ya dia tumi say aware akoso ana akoso nsansa ta o be bi ese aware akoso ya nye ta ni mo ni but ebikura eni be bi wo nine yeni baako aware awo fra mbemu a tebe ebi a wo kudia ebi a enye kwa na so ebi men san ni omu na etia no sanye mali ni akoso ma obi a ni bitu ebifiafo ni na ni se enkofo we ye eyire ni ikunu eyi se anamo wo to ni emani ebumu senka ekato yadase na we be ye ho ade ni kai mani na enkoso bie pata na obi ahu ebasa ani ni cohabitation. Okay, lawyer say okay, sorry o matna call manim ti say de waken wa site we na de amaye no na say properties bi ebemu a anase on pese omo akwa property na say omo nye efie die asori die court die enkremofo die na property bi abem na afa die tin time to afa die yese ya na yese ye cohabitate afa die yejai ho no sa property no emra ne sesen wo sa property ne ho ni agapade echehu nsem die wo ye awari fu nsem emra ne mu no womu a obawari na nsana wuna wuni obitie ana mutia muntusa na mo no mu ehu to mawari na so nkonfo yi so eye musama wa eye omuso mawari na mo amo na mbali kwa o minini o mutu ye bana na to ho mutu yo tite mo ye ta de ni se ekokoto na court e kasa sa international na mutu atie ni na ya wari because bibia wari fo le bia na mo ye ba wo ti me pa chawai aha the court no enya dance bia tete bibia court bia tete na ba wari na ti a mutu wo sa wari fo a no shadance bia court no make afan say no ma wari. Okay. If the court no fan say no wari bia ene egapade bi wo na ubibia no ba ubibia na be ma ni bibia de yia court be start afan. Okay. Na no di si say ma yo obi ho ade ene de obi ani so ma yo ho ade inya fe na court ni be fe na wari e wo ho anasa wari ni ho. Okay. Ba do ti de me kana ti ai matiase aha ye wo situation ni bia akọ court a ai me
There are no back at Naha for some time. And then they all want to take back who call it that is craft ticket. As I know, I didn't look up to and can you balance of the water. For the interculation talk up to here, which are for as I Bible black town. Oh, you're where you need that thing. You're ready that thing. If you're ready and stand up to teach that. The simple thing one say, about extra money, say, look at all one me. And the one me. Would be good. Oh. Matthias say. Aha, you see, that situation is the guy case is to the new watch it. And also, about the summer, not the I say, one so many I may what a man, and I remember man on the piano. You who almost all our Filipino. But we are mayor one year in Tisha. And Bermuda. And let them a back, a bustle, a back. And who could remember the year? Okay. And who could remember the year? Okay. And so, okay. Omote. If you never year, and who could remember, and we are not catching your work. This year, a bar, my way. Baako abrɛ ana wo nyɛ ni abrɛ tapi omo ti hota ba ro ti re kana but eba de mi eba nke tie bi ko ese tabi wa ada ni man tamu ana man gan je ko uko pa ba se unye ni ho die na ni ta ko nya bi se o de ni ni se let me see, and finally say, no. Baby, the barn, maybe a bow, the woman and the bow. And your box of the floor. Because a couple of miles or 200 meters, you know, what I can do. Say anything to me. If you are 18 muscle, I don't know. Okay. Aha. The time there of the class actually out to the money. Explanation will take to the winter 18 muscle, except a week to that. Because the wind tea shed that. It's a whole lot of cat out of now. He's again, baby. He's got the young for the baby. Okay. And I guess that's one. I'm seeing you. No, what's it? No, what's it? And not that window the new worry. Nation and your ban on what dear. No more just a papa name, mammy. I worry for. Papa, mammy, your phone, but I worry almost just I worry for. I worry for you. I'm a mono amount of work. I'm a what you want to know. If that's a papa's lesson, you need I got that. Or you see that. Mammy asked me, and I was met with you. Okay. On Saturday, or you too. Lawyer, Mammy, beside way, I am fire commodiano, embra, a bano property one now. You say one ayana legal implications. I am most times the wapa. Ain't he say omote? Ye omonye, de yakike na but omote. No person or more aqua property beer. A quine ben or say or more fast no more aqua property. Say, coyes are fed ye. Obane say my bread, my can de bia utu sheda, on worry me afed ye meet me a cop. Bearman is so crammy show subine say and what means me no want to nebby meant to call. Meanwhile, ye me no I joint property be. But oh, legal advice to a more for my the one can get you at a meeting. Why a joint property today? You aye. And that only can you do. Okay. Because when you get a black party, not you are. Can you do? Okay. The only can be said, you chair or ban and our Bermano. Maybe I would buy a cafe and moi. And my property buy. Then so, or say, our day happened to me.
or Pellegrini. And we caught the Becker. Court ni beshe. Okay. Hey, court Michana about the other type. Then I am Bobby Dicky. And then Baku. They were in your ma. Obana, Subeti, the okay. And I couldn't use it, okay. I was there back at the Obana for you. We come back to study about them. I'm more Obana supposed to be like. Oh. If Yana, a case by case. Case by case. Okay. I think you are the back. Yeah, the beba. And then the other that one to say, I think a man, remember, called them Chelsea. Although I will young, yes, we can hear that to be the big guy, what do property? I know automatic. And also, any time, Repubia, person, common area, said, baby, why not? Say, divorce, Baby, Beji, with Japadi, be lawyer. Raining tea, come common day, a bedia quetche pants, raining tino, Wadaroma, ye de Bessie, am repemno, ye himself over Baby Kayana, ye the legal issues, say ya who encomo, a lawyer, Nana Yao, or say, and also am I the legal implications of cohabitation. Na your kind be a money be a bear moderno, someone in its nana say, society will be almost a ma warrior. Moya dia warrior for any idea nana bibi banam court now war. Onyama prove here, court to meet compensation kakra edimao. And the whole day. Hi. Dr. PK also good afternoon. Good afternoon, I have me a few to do. I'm waiting to you and Yakaba. I have a because. And come on and they ever deny now some papa be tom and cry. Oh, okay. Say, heat no, what's the last time we saw a question view? Heat no, I affect you almost spams nana. You made us say, I don't know to me crass as an answer him by. Oh, sir, maturity for no for you. I Dr. Pique also, Sana, your friend, me, Dr. Messian, dear, me a medical imaging scientist and also a herbal practitioner. Me have 2 branches, a commercial report highways and a crass, so you're quabinia. But there, my specialty a war and then we are in a mountain son tenten so far. And then Yamma me one who didn't name the Yamajuma Casa. Tea and next week a woman seminar na yebeto so. It's answers Udu in Phoebe now do stage Vanessa won by Anna had dream pa. Nemo Missuyana de Hammy Matiti pa unia barne pa and said, or baby daughter, my wife for about 17 years. I won him by. Now the first question me busan said, and you be a ukuna check in the hunsu. I said, but I couldn't check in the hunsu. It worries me. Because a bema and a course of pregnancy. Bema and any mobile. It is I want him by a patrol, I want any obana any more. A bema and a course of pregnancy. It is 7 patrols, I want him bam. Then money betty be brace, and Mumia Casano, Mobebana Yasha, but I'm a bibia, so I find. I mean, your baby with something about say heating, too much of heating or so. It's me call say. What issues our Bema Afemana. Of course, yes, a course, and no tea and a debiano. When you say, or mom, you won't depart drivers. And yet, yeah, and say sometimes private cars in the AC in normal be brave. Drivers now you used to car can see I a engine can see a heat in a bano. Sano ma when sa drivers nan kasa so na ejom hu de say oh me twafa nchemini akosi koshia ekra no menyi me ya so koshia mukra no me sa menyim ni pacho e ma bebre o ha nyinsen no kra e bia opa bibia free ho the renter so opa rent onim say wo so no yera kasa ware am opa ba obeka cho say doctor bi o because me kai na me hospital bia na me ye adwuma obitimba oh doctor me pacho ma me notes ye ultrasound report ma me chese menyim Adeya, doctor nipa na o ye cheso ne nse chi edi ntimi de kopia ne kakra. Me for instance me nye. Say na odi be ma me betimi compensate me. Say na odi ma me betimi protect me ankaza. Enti obi wo ho a obeya ama no. Enti for instance wa ko bi on ya draft bibia ma se wonyem. Obodi beto wo tirim se nyinsen wo. Enso na bia na ntisa. Ebi so timi ba say ebetimi abase na nya odia ba oba na kofa nyinsen no ba bi na odia brel because onim say o driver o bona kon homa kama obekọ no obi ni nada no odia brel enti fa cha drivers ankasa dem majority of drivers are mo eka no eye kese o mo use condition be brel low sperm count because of heat na eba no engine no say we mo ye mo djuma na ankasa no hard under normal room temperature for testicles we show maba no it should be about 32 degrees Celsius to about 34
degrees Celsius. Enti any kwan say e ko beyond moment e be ko about 36 37 years no na e ha dwen e say ohun su na nkasa. Enti that is why I say e to da wo be hu say your testicles no ana ye sure no be say na I relax a spread it into a babontin to get enough oxygen and air. Into we say time on time be another be our testicles are now balls and now show and spread their bar in here from mammo. Into a bass and under normal we all go down at your crown bo antipe empty. Then from Manfa baby na in testicles nene no man inti near Jumaya and Casa. It's patrol under normal we no heat but too much of boxes in say boxes be crowd check around from me ko baby. Into a bass and ning now so to me affect one. Into tighten boxes no baby a year juma wo ye tenase chebe brine produce heater it me affect your testicles na ye hunsu na nkasa e no kakra metimi e yiwa no tikache nipa ne say with your testicular volume and I said the temperature should be about 32 degrees Celsius to about 34 degrees Celsius. It could beyond that even no sperms na nkasa na afebon sensu no kra beba kra should be sticky to be able to say ye ni say anati na bansu e water entimi nyimo ba manenye yankasa entunya ba obiti yanka na o condition bia ye boss ye ya obitimi afred Dr. PK also Dr. Mesunya de o me number na was screen no so no me number no see doctor me condition ye doctor obiti for doctor menya gonorrhea me mo am who say how would you know say when gonorrhea on this a test answer no so gonorrhea. So if you remember, it could be chlamydia infections. Or be in so few member or private, no chimney so free muba. When you are by any infections. For instance, we will crab or swimming me and sana on share or bada. Or prostate gland produces some secretion. It is a basana and your problem. And Obi friend was the doctor. Machine Ghana hanging in a hospital be a doctor. A yan in so free be memuba. Na me busane sa anya bia na be mem kika no emotion or just so much no say doctor dabio na fe do kan me busane ne say o yes sex hacha na or no ba oh say doctor 5 years me no ben share so automatically obenya sa we no opupu a na private abun sensu chim kakra ba it's normal. That is why say I thought that obehu say adene tai o che bebre na edu ba bia obetimi anya dream obetimi asondae na we release it is normal enye ni nyina na spiritual way. For instance and me me share e dem ne you share no ade chin ye no masa me share na the next day me hu say me so die na me ye there then e ho na spiritual way no etimi bem na emom no 1 month 2 months only you share na wo nya dream nese o we lazy I say waso die na wo hu san it is normal. It's in patch so tienka condition be how be more especially we ye bema bebre we ye bema e me asa bema ko check in ho nsu when is on ba hospital wo check in ho nsu aka just sperm to be ka just doctor me ngini wonyini na koye second opinion na yenje na ono so awonko na wa mo ba na anya 34 35 36 40 something na wo hwem oba kama wasen ko betimi an because obetimi ba me show bi wa kra wo dia ba ne bibia ye fan ye bi say hormonal test me running ko sia e kama na ultrasound bibia e kama there's only problem bia woman so nya 40s 46 years na me check your bema no hunsu unia ba na ba ko kra anim me beside sad na uncle say daughter me last born was 17 years old until me I'm so last born so it doesn't guarantee you say chenchen na dey sperms na good ye duane aye die ma sperms na ba form in so aye no infections adwuma aye yetima na ba form enti me pacho se mo pa wa Dr. PK wo so media ne say mo me no nyina mo mbra no bo so nya din aye moderate ye go kan tell say ko 5,000 na 10,000 bra just no enye din too much but we checking now who level na aboa mo hu de obesi aye they must sperms do ye no for 1 month it should be about for 3 months after 3 months the emi is on checking shame so check if it's ani bia na dunia de ma no when your results are now when your results we say why we latent all my hospital and the wife from Dr. Machin Ghana hanya man mo dressa nya results me who so buy a catch yourself who so no form it wo from say dunia de ma it is not 100% automatic say when you know your results you do baby cry doctor say ma na entimia yes atimi the other alternative ma na bibia bo it but what and come so be say doctor our number no my number is 0244 87 84 31 0244 87 84 31 ye wo kuma sabre po highways na akra kwabenya de bia ye adwuma kwesiara nko na ye adwuma
by 7 they are starting about 5 and I upon it's but your salt and can about a member who has issues are making it's maybe your testicular pains who so show my bunny yoya one it could be an infections because one bull brow show and now bear when one casa they cause inflammations testicles and now so nipidum until between ya BFS or kites who say now show about naikes na yo yapa casa unim say a horse ne produce yan kwamwa and it's a sperms no ha one especially chlamydia syphilis and one sperms in your number kunkumum enti wotimi koye test ne so wonya oligospermia wo koye test yes wonya azoospermia ye kasa azoospermia ne say enkwamo ne binim kra na obi a wotimi bia koye test yes wo azoospermia say enkwamo ne binim we have two different tests ye me ye bibia friend say scrotal examination then maybe your happens and show na ba na nkiti and no sa for na ye din so betimi animal ba because we check you know na under normal way no be ma testicles no issue be about 13 cubicle to about 35 cubicle e was mu yedu kakra de bia me ka say the larger the testicles the larger the sperm production so ana ba no so so am na timi produce nkwamo no bebre say ye nkiti a say o nya ba wuti what your partners are so mrano so mba o de abda mo ye romance a so no she say e so ana ba na te say ye nkiti because be na bi o ha wonim problem. That's one man. It's a better train while my when you're menopause. Now, if you're later now when you're 50 years, no coffee baby, I say, baby, near he wants to be an intermediate and they say, so, oh, honest also one bam. We the statistical cells. So, who win says, it's a red flag. And also, too hopeful. Name of them and the American say, a bassa because we have donor support. Your other fertility IVF Nissan Manoma. You be your home sort of donating. That's some the amount. Now they are supporting wife. And wife I will come man. No, I go so. Maybe not so. And also, in say yes, in terms of so being the cry. Okay. Say the way our wife no so and could be born so be okay. Because ye koye your abduction no. It's really the one kasawa ko baby na no wife mako na money na ma agree. Na waje na wo ye go so it is better. Wa kran so be so kama ye wa wo dia me boa. It's Pacho Dr. Pickles I won 17 no. Apart from mention, I'm a demand of this eleven. Or your bar when on your hyperplatinemia, me are not for so free mobile. And also to me see our Hokwaya Casa. It's in Pacho de Biamicas a fibroid and see our Hokway. It's what quite ultrasonic so fibroid and money and your fibroid beyond your operation. You will be your cavity fibroid, also your operation. That's my best essay. And I am backra by your submucosa and also intramural. Then you can see be brina. It's me show my ultimate. Because we after your menopause, estrogen level need drop into fibroid or what and you can see him. A one and one shot and a shrink and cassa. Into the topic is must be more drama fibroid than name on me has a bit see one can is one crime. A bit so can also call you say, I will refer you as such. Nabi be as I farm. In so if you know from Basso, I manage you. Nabi be as a condition be a how be a bit make an anity and yan and sa ayania. None or two another sciatic disorders. Untimina. Una pida idimato. Sumiana sana is up to Mancasa. It tells you are getting liver condition. It tells you are getting kidney problem. Or how be an MMSM. Ben no more do say. Because of it me from daughter. Remember some of more Edru Ben, but daughter because me medical imaging scientist. Is I a herbal practitioner. Oh but test a what's me mom. Because I say confirm chemical me training or confirm check akra. The brio habun so banonia is chemical stroke. Who wants a wajuju or no the pressure drew. It or no the sugar drew. The Biamicacho say, Oko hospital baby na ye what to essentially diabetes so a juro so and our pressure drew so na obese me ma wo drew for advice me want more educated public. Dr. Pickles ana me so me medjuma kasam. Inti pressure drew e do what to so no ipacho ye manage pressure in diabetes ye nto ase. Inti so bia manage na aba for my time on time bia make sure so be check e kosura ipacho tunhufo. Enesa wunya stroke a obi a woti me bia stroke be come out one. You can't come back to the normal state. Until my normal state ni bi mwagasa. Inti me pato say pressure wa manage your pressure, sugar cost manage the sugar. Sa condition we na ba Dr. Pickles me manage sa condition here. The mean to me show na my refill. Your boss nya den. I am moderate and kasa, but we do a good job and kasa. Inti Dr. Pickles Dr. Mesia de number never screen so no. O fa me number na be Accra yo kwabenya
Koi filling station wana sana kumasa bepo highway so ye besha bom. Mi number ma 0244 87 84 31 0244 87 84 31. And you have made so question back with some and the question no more the swam in a man dear and maybe some months. Me did say Papa no shy or US or shy me didn't say na sumba juno pan. That's fine. Yeah, that's Yami show. Yo, Auntie. And then ye kasa dia fa cohabitation. Ya na say enye twokonkro no esesei Bible no esesei Quran no esesei legally eno so sen enamra no esi eka edefa ho na yenkwa abonten so na ye nuanom na ye nuomu edi nkomo ne entie de omo nso eka ye ba Reverend Larry King owaha obetoa enkomo no so na yama won so wafre na won so waba be kire wadwe titie ye kakra bi ye ba sese ya akra me to me aka anything the obande ma ho wa re so mo ti de mo na so mo ti empana one anything obano ebe to me aka se o obere ma ne be jai no the fear of rejection the obe jano and ne one factor you know otu onya no na ba ko esi abonte ba ko e wo den e wo you know bibia be to me se o break up it me because awofo embem ending to mu se ya awarefo nti bibia esi a entamna no aware ne empana betumi egu etoso bienu bia na eba bi akwakopi mu eba akoba mu sisi a eyemo bienu responsibility eno no papa ne kana no say or either on to I can say feel broken home eba sisi a betumi affect akwala na ma wo sisi and then we are no especially yeah me man say yeah pe bon one eba omo awo baako kana one awo oba be man be tuna kwa boda kwa efo but wa awo oba na buta akwala na wo de na ekọ awawe no nti se mo wawe na mo ti eyimu de eno so ya ha baako a betumi aba se dia obenya aba baako na ko broken home saba mo ko hia be me bi o ti wa ti on ware o okay the ono ko ni be sha baako ase we move on in life. That is another factor about it. The metumi aka ho bi mu so ne say me finding the only kofa be ma ana oba no only ye no kwa de na oba ne wuka wo so a ye bo wuka and the kind of one who so be to ko wie say the that oba na e bi ka say wo be ma ko ye no kwa de and it's another issue that you can go here na issue before and found to your taba some ebusua bi mu no omo ye saade no omo tumi ma be ma no ne oba no kwada dan ba ko eje oba no ho ade e wo ho no mi say de mi tumi nyina no it is the best thing ya be de m1 emu wa ware dia eno ta na manyama no de ni mu e wo ho ta de bi se kakra me tumi aka apa ta aso wa respect and let me say who I remember there's no reason I don't have it because it was my family who say I'm a woman no I be fear be worry me but say on worry me there member and I man that man who say man I'm in it like or you be or baby there's no way I let take full control over her so many baby na met now also there because I'm not sure I'm start actually and me but say once the one I'm sure say be at least I don't there and we say me no what it says away but and yet everyday thing say completely right for say me because on your name who I did so there's no way say me mommy tell no there's no way say me the bear continue say as relationship okay me maybe be on me no matter you know what say let's say papa let's not actually say we feel so who baby I tell now mommy but so we're ready to play and that's all we have now that's a fact so what you gonna say anyone because you know they have some place to be or your comfort zone I say company them better driver bye if I be a one kufu and if I be say m1 kufu and as only about them it depend the way am miss fat na so say me o na for be o me man today
edu baby I want say edu any omo tena say be on be ware wo mo su any bi nso na omo tena say ye tena keke no mo bi jai me boa na be boa le say nipa no on tena cha o hu di city until end of the day no kwa ko wale na o ni nipa kwa ko wale nti won na tena dem 2 years 4 years na say ko ware no I say o create no na tena say ko wale na dia ani wa wase by the M1 is only nipa betina na say onye no what dey dia only leader isi nyi se ko bem sisi na ko ware na o be ma no afi na oba ne papa e be jiwo skafofo say e kwasi ebu sika na da ala ya no na ni ade a e ma so oba ne be ma tuma de ma ade a for that one dey ka me ni dey ka o no ba tuna ye ba say be mo mu di city si open it your so a eti de ba bi say ban say bia woni no eti dem se cohabitation no eya na se enye papa ansa na me community aba na me ni bedi nkomo no na me bisa se financially e drainy ewo how be se o mo cohabitate a yes financially no o say I have to prove myself into proving myself no me ni sika kro se me ni sika okay into no me ye adwuma e se ma be ma no se sika fe mu no o say ye wo 8 structures I build marriage a relationship and finances eye baako okay what I say social life eye baako sex eye baako emotions eye baako into no e ba no finances asika se ese me prove say me tumi ayeden aboa okay into go say me be fia ene be a short na ayeden na ma to aba the same woman na my worry no ye the same woman no into go say worry for mo worry so me wasesa the same ye chompa no say na on ka no ye niama no wasesa into no cohabitation financially no bo say they give bo say be a rent ba beso okọ be ma ni eni nkonwa obe osusu na be ma na so na ya to nkonwa besu ho so for the woman she's doing her high possible best okay so be ware no okay okay intinisika bo say be ma na bi a edwuma nkoyi obekwa kwaji loan eje ni susu ska o no je ama be ma no so me je bo ase fa yisi enu mu na wo se lawyer kasa no se mu jaya na otumi ye legally here etumi kebi ma so what I say obi wo no ma omo ko omo twempra no o she ohun se be ma ne ntade hye mu ye nti no obesesa no nti awa e ba ne sana cohabitation na mu jaya me ba me hia na o ye hwan me na masesa ma why nipa that's it okay so what I say nti no and na make say cohabitation ma people do omoko extra in commitment extra in improving their worth now okoye say na be ma no ono oba no our agenda o okay oh say Bible when God presented Eve to Adam in bisa nakopon say oba we there no oba be ye till date men see women the women say oba we were never boy oh till date I see mama me boy till date be me hu oba no nam kwan wa bisa say oba we there no oba be o ma brabom eno ale say Charlie oni ne da bia keke till date exercise you okay exercise Inti what say Adam Kaso say because of it a man shall leave the father and the mother and cleave. But all the back cohabitation now it is more work. I have to prove myself say I am worth it. It is sika same obi abe release sika. Okay. Nyembra say enkra bema yemre nu so papa but you will try to exhaust it. This am repem no ye besia to aso. Say emma bemu a na society sign ye si hu enkra sa na omaba ko ye cohabitate na emma bemu no emma bemu a wo hu omo celebrity pa ya wo fo asin parents nitin krane grandparents no ya wa momo o say me sha say me say traditionally no we accept say ya ware o say lawyer so kan o say ye hu say ya ware because o ye ku yi ko mo sha atare ba ko enso mo ko ye legal na me che so o ma yeden o ma ware nti awo for me nyana na but what say egua na fe na
child abuse ayɛ abem me hwɛ akwala no me okwa me no nam no na enye onye oba say me ne tena onye be man ka woyɛ me type bibi nti na fi say omoyɛ baako ɛyɛ responsible for the child na baako tu no hwɛ akwala no na akwakoye asem and when that happens no na baako edi yaw and abo say memory of regret that time na fi red flags na buy na wan hwe no ni gina we di so ni so abeba atete no oh say love will make you blind, marriage will open your eyes into common ebiewe ni afi mamemfa we ntwa to ade ba kwa ma cohabitation is so difficult is commitment. People sacrifice a lot. Okunu ho oko weekender odidwa obabu ne sa na oko ne bo echa ompe inti ene no a lot of people even have sex during their marriage ko aba ena we bu nsa se be fa ne sa inti no be ma na nware na okoware no pafofra the person is not used to what you went through inti won say oje brokenness or disappoint or hurt go into a new relationship on onim dia ofem into only bema 4 ejai wakoware obi a o experience no nim over betete no because bema 4 no the ofewa no enko do nim onofo miemia enko do nim atopabu enko do nim doggy style enko don't mean tina osonko odi we yin na ba cohabitation mo sense no what you about marriage so you want to tell the person I say he should up his game. It's 5 now experiencing now the bar where back home for feeling 5 ni na enye yo etie for Mr. Mo me nua ba bia be sra me say ya papa wadaroma I'm sorry me manu sima kakra bi onu po de bia oba onu de onu pempe wasi ni penu aka ni tie asakopio na woko ye ba ni ama mo so mo ba be kire madwin na papa asame ne ye komo ni nyina up e de amaye ye se ye yanka nche se ko ne ko free fie ho na osame ne up nyina wi na wa wetu hova ohema ye ko na wa wo pressure na wo Mr. Lutu, what? Medasi. Your number is 0249 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 a Congo ointment. Omo oyana omo frefre free be say omunya bintono. Ya dibi aba sunyane upebia Green Light Pharmacy Cap Heba so ewubi ena woko brekum so a Rich Zion Pharmacy Newborn Chemical ena Clement Herbal Center so okohonuma ebi ewo ho ti wo bie bia sunyane brekum na upebia to na wonya bia frɛ number no na yen director nko me ahoduyi na Congo Intimate ko nya bi sese de ato apetim bebrebe wo kumase ha na woko aye herbal shop pharmacy shop bi na yesi Congo Intimate ni wonuma wo moboa frɛ ye me yenyi fufuru bi amfa ma ye dada number no egu TV ni so fa ne frɛ ye na ye nkyerɛ ba bi a okɔ a onsa bitimi akabi ade bi a honhonu bi a no titi Congo Intimate tata so na me nka sɛ ebe pai no kra betwene firi ho na aye onwanwa ayensa na aye magic odi stransan ne so a na ekɔ se nantama propra ode srasra so na ye kama wo mo ye adwuma wo mo she boot te say bia mo mansim soldier for ne police for central police station for mo na on for me o mo mo akoma mo nsam wo mo hwe me ko pake wo na me bisi ba oh police for no on be from say wo kwa akoma na wo kwa akoma ti ati ya chia wo mo hwe pa mo she security boot no pembebre no be wuro ne boot no bo nse ne na nwa ye se de nsuo bi wo ho ana anwa ye fita ebu okura bonza pampan ewum obu ono a wahya bonza ne nase honom ne etwa na ahohye no fa Congo Intimate fa na no na tibi fa esra ho yare a eba na ho nti mo ye adwuma wo mice galamsefo ani ade ni nyina no montobi na adame ka che se broni bi waye yama ye jenga ma ye me ka che ho debi
China ni brani bi oye adwuma wo adene na ade yese oye adwuma galamsey site ho na oto konko ointment ni bi na oyisuye agenwa ma ono ankasa ahade bia mintimi nyimbe ka my flash kakra bi na wo hwe ade ono ankasa na ye konko ointment jenga ono de chai yo ye no brofo ana oye ni twi oye no brofo ngwa go tise de osi bo konko no kura abubefu ye konko ni yes ke enye sini bia ke wona o sha ha no ono no o sha ha no so ho buru I see so okuta konko ointment no eti konko ointment no o se age no o ye adwuma o man semti ama ne nsa nyina no ekurikuri ne nan mo re na ekurikuri na o de konko ointment so obi na di nwa dan se kire no na o tibi na o de srasra ne nsa ho ne nan ho na fe de wasa benya ne kala na o de firi kromu ba ye so ba ya abesai ti wa benya sa kala na wa ne nsa ho na ekurikuri ya short ne nan no wasa ba benya ti konko ointment no se eno ana o de esra a wono e kanfo ma ne nuamo a China for no say omunyina nyu su kongo ointment no ebi eti kongo ointment ndia anti bi nye ema ne kwa na ye magic de mai be ma kra nso na bi a won tohwe no wonso aba begu ho no mo a na watibi na wo de afore be mebu a ne mu odu pa ne sire mu kra mpo edu ti won se na aka twi ho ti bi a won se me ma nso ya na omu jeans no ne nine tam ho ne kura ba ho no o jeans na etwitwi na ne ya eti uti kongo ointment bi a na de so be kum ni nyina na eyi na firi ho e de ama wasra enku ama enku no ama o kala no ese me de bia me kasa ade a enyefe ne se nipa ba bi ye kokko na ba bi ye tuntu se bia wanim nyina ye kokko na wonase nyina ye tum enye mesrew se wo sra enku na enku no lead to sa jai kra jai tentam na epenku a ebe ma wanya wo natural color a wo de benante se wonim nso no akosra enku na ma na enku na se wo kra de a enko ma ye koma oyo bia mo ni ho beto kongo ointment ni na fasrasra wo mo a ebu a eyensa ena ma ni to kongo sraye ene no wo sra wajai ni nku obi se ne de no na ne ho paapai ena to kongo ointment age no ti won ko to nku bia bi kongo na na obeyisu obi a won reason ti a ene kongo ointment no wo bodin se age no kongo ointment beje wa ma wa ankasa no age wonsam eti to be mienyu so se first aid e wo fie mama akure ni aduro me kai se me nua nurse bi ena me ne ko ba bi ye ba no se yemfa ha na menchia ma me bi wa ha na ne baba da akomfa no chi na akra no akre enkwa ne hwegu ne funu ne ba so ti ne ba no akre abaso ati bi ye ko fie ho no me ho mete me busa mo sa akra we benyini no bebusa questions bebrebe wonim akra ne se efif enyini o na yekese ayekese a bebutu ne ba no su ni nyina mesi na we be no pressure na wo se akra de ni aduro nurse na ka che wo se akra ni aduro enti no se wo ho na wa amon ho ban a enso bi betimi ahwegu ba so wa akra betimi ahwegu so enkwan bi betimi ahwegu so but wo wa ade bi e wo fie prevent sa akra no a na aboa eti to konko ointment fesifie bibia hye bia ahwegu mo so atimi fafa so ene me my experience bi da be 2 minutes dia e be so pa because ekum bro no ekum bro no na fe ekro ni wa akra bia ni ba bia eti kongo ointment oba wa na mu keka nso firi ho no mo ba me twa ne tia wa mo nyina wontu mu so na mo nkoto bi number no e 0249 01 71 and 0204 61 ye das papa pa me nua ye ba se ya na reverend ene ye wie ene ye nkomo no middle na den na wote ho a waye stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos okay ye wo de memma no enhwe ene wo de ma no so enhwe okay na me pikin from memma ne side ho a memma bebrebe na omko ware no omhwe oba na ho fe agede no ho fe outer appearance ya na omo tanhwe suban no wo hwe oba no oba we de just any simujire no eno kra na mehu ana miu media ya na de kan ya na no de na me de kan ayo o se obi o de wo hwe okay oba na nantu ye me fe eno no ye fa de ti abofra okay eno no ye fa nhyɛ nkran ebra wato baha no goes aware na wokumu no
ewa ena nneema bebrebe wom o trie na wari asantini ba titu wari asantini ba na nyame achewade me ba so kakra na asamafo do me say da bia na me say sa anya so say sa da eti ati bi on say obi asegna me say ye wo koyo beda ene ye wo tuamu da enti tuamu da na wakotena won ma the reverend kan ye obi asane me voice note was the reverend so wo kona bones for the woman waduro echina na da asan ka ho na bankuta no wo de niam na ekofi akonwa na wo de ko na watu no ba be de ndie say ye aya nnafu aba me ensa bi anajo na ye bi ni ade keke e na wo kɔ no wasa aba everyone that room Mr. Onyabotre reverend shawani bia sa me fonfon wo ho enti pa chenhwe na nimu ai enti Aunty Bea wada roma difference wo na enye the same thing because weekend na wo kɔ no Aunty Bea me ma fa bankuta ne waduro ne wo ma anko that me kan wo as an individual me so me ka me o kan wo ai se me kwa me kofi ada mabakosi ada ena it was mama weekend for ya ye ko weekend na mo ko weekend na so weekend mo ko a enne ya na mo ne meme ye kwa akodeda ya nko weekend o kwa wo no aduane can we na den o kwa wo senior ma wo ntompa wo mprapra wo ne nna anopa wie anwumra ahomache sori pokɔ pra ni nyina moje na no enye de oba na ono so etu akotena be ma ne nchen no the same thing na ono so eye no there be difference wo bebre ya ye ko weekend no yan stress sa mo amo de mo se mo pe favor pa ware no omo amo ye desperate na mo tu akotena so amo ye no mo ne ye yusu mo sa o mo no kra yan tan wale mo aya mo hu omo akotena be ma yes king e wa ha minim set up eyi ni point ni de eye bebre but aka ye be 15 minutes na yapon de wasa wo ka bia me jama na hwa kra me fa frefo bia na obia ntu ne hofo ai What's another say me ji chat word me say what the team be mark 3 4 5 6 asa na kwa worry now emotional tremors na ya na doso okay owo dia ebia oye akusua Sunday born on Monday Thursday Friday na wa worry Saturday born ni oni ni shiada na wa on date Saturday born bia na wa worry bo say sa Monday character na we experience no opeso hu woni mu Bema so the same thing. Okay. Into both say only know why I say ondo. Let me use this. Tuesday bones are emotional. They show their emotions in their actions. Okay. What I say? Wednesday bones are stubborn. Men call hot man with free but I say Wednesday bones. There be the was not one or your Wednesday bone or banana not to one chain. So what I say? Thursday bones almost person more fans were wanting. On fan befi what a child we are wanting they don't know how to keep secret. What in the cancer may be P. Friday bones and numjasa no creba could create name. What I say? Saturday bones and cophobia me very emotional, but move fools in yet. Sunday bones are emotional, but show me with actions. Okay. Intino, sir, in our bones in nano. Who could she any panel? Now we date all the day bones. Now be she will be on dating in that. What do you think will happen? Now why you say Nipana? You want to see all these characters in one person. And you're possible. Okay. You want this person original says there or first relationship original also no. Minuobi. In Tamil people are married but they still have emotions of their exes. No, what they nam cohabitation now they nam in their marriage. Into no breaking what's the name can say apparently breaking here. Sexual covenant no. Into no wa worry ukunu efe wa no na wa adwen atwe gato o ex bia o ye good kisser. What are you doing in the marriage? Cohabitation no. And sisi ano asoro so agiatu. We are not preaching against these things. Sorry na agiatu. Oh, most of the churches mean to be my most. Yeah. Because so for no nipa na oba wa asoro no onu so oni oba we net. What are you doing about it? Some can yemfa o. Yes, I can yemfa o. O ko be ja asoro no. What you say? It was say ya kwakọ yes akwakọ bibi a ewo wonti ene ya waro na wo a naming ceremony nko. O waro yes na wo a onyema naming ceremony nko. So
like what kind of some no more or they go for weekends and baby brief pregnancy pills. Yen pese e benyem. Ni semba e be yegu. Into that bend down obey obesi we say I am settling down with the man I'm in cohabitating. No. Na say me man mo na mo ware ye ni o. E man de san ko ya ye re. Obebu odum house yen ko wa fo a. Ono no opim ni yi. Sa. Enope. Opim ni yi ntino. On pese obegya ho. Okay. But onye obi ani pan so be ware na obeware no. Ba wo na opim ni yi no. Oye okay. Oh say you can't see me say Jawa na ntwempna. Cause no I'm committed to you sexually. Ye ba weekends ye ba one me say you dream. Na me ko. Na de obeba bet na Monday to Friday no so aye dey aba. Friday na we kwa na me so my head maba. And a lot of ladies are comfortable. I see. So no kwa they say mbema mienu na ene na enda. Mbema miensa. They are comfortable, they are relaxed. And these people are all Christians. So as I say, it is a 10 year cohabit free move free now call warrior. A whole now say you have a lot of regrets. 1 year. Okay. And as I regret is with DWC. Sakola Mudia, now you have to take care of the child. Now for push ya papa. Akola baku, we have 2 parents. Oko hanuma training ku. Oko hanuma training ku. Na kwa na confuse. I feel na akwa child abuse. Okay. What does not affect it? My member will try to. When you say you were wrong reasons why people marry. Wrong reasons why people marry. Societal pressure. They be encounter. Wrong reasons why people marry. And there were wrong reasons why some people don't want to marry. And there were right reasons why people marry. Ye chere sa nneema we a wo hu. Obi call relationship money ni better. Any better ho. Okay. But you see, the entire day be meka asema meje church ni be mu say we are supposed to present the right doctrine. Okay. So we mu onware o de team ba 3. Okay. So we mu onware o de team ba 3. And the so for no worry na o de team ba 3 no. We set a competition for the women. Okay. Okay. I see. Everybody is proving themselves. It's Bema Kronos or no so was so they no worry or no. And Barney prove themselves say I'm also you good no. In the must say a lot of ladies are proving themselves wrongful to the wrong man. In cohabitation. Na ye bewie na ye appeal bi ma ye baby waba ye pese etie for reverend sorry. You who say appeal na ye no. Eniama na wo se etoto no. Ye be present ama omo ehu. Enti in summing up sebe ya ye kono ho a we don't come back to you biemu no na topic ide ye na ye ntimi a exhaust minim se mrepem no ye be exhaust ama bibia ewie in summing up no se oba me dey I'm talking for a man no se woni be ma na atna wo de wo nko weekend woni na atna 1 2 na de bia the person keeps giving you excuses at the quantity on worry wa suffer to man for my and you excuse you they be certain rules be man certain rules. Me friend I won Friday ntia. One no need nkomo. O mantem, one you see every time. O shire mra no ma. E so di mra no so. Kan you say say nipa me ne tena. Mebre. Because in marriage no the real you comes out. Okay. Baby one more extremely jealous say obo nyina na wesu. Unim say me do. See no akrokro. Na ogusu ye den ete ho. Hey, no worry what there no be. Obedu we chi akojuma kwese say no boss mo te say. That should tell you say be ma no omwa. Okay. But you see Genesis 3:16 na e kan no. Desire word bia e strong. Okay. Oh say Potiphar yere pe Solomon no Joseph there no ye. When a woman desire you, flee for your life. Yebenya Oba desire wa Johnny. Reverend Larry King, ICGC Life Spring Assembly, Sofo Kumasi ya. Ono nene obeboa na me say topic he dey. Yebe part 2 why? Yebe wadaroma, yebe part 2 because me am share the notes out the buy ye. And mama 1 minute. 1 minute I tell you. Na me aduma enwumre me wo program wo
Rehoboam Temple, Patasi, that is Perez Chapel. Okay. Single Summit. Enumrea. Rebecca, red flags, green lights, and love. Enumrea. Green lights were yes. And you do about red flags now. Green lights were. And I am a doma, Ochina no pa, Ochina enumere. Me say another program. Oh, say program no do so. Ha, me wo program Ochina. And here almost a cathedral goes red. Love and sex, when and how. Cyprian Anglican Cathedral. Okay. Ochina 6. Intino. Yeah, what says I am away in the Kabuma, and I'm here, sorry. Yeah, baby, Ochina na 6 o'clock relationship talk. Open discussion. And Yama Hansi, yes, say part 2. Now, green flags, they don't say green flags. Oh, green flag, green light. Robert Cherry green light, no so. Native for new why. Now, Sunny Adana, your kind, a raw meets me my own yet a final words be. Now, Missy Obano way, I got 6 minutes near a call, one ruha. Yen your baby baha last week. And then week pepe. And I obesu chair, yen say. Only baby be an you, and I know to show or crown on the panel or crown on the same brain. Now, you're no. It's here for say, I can see a can, and no, they just say, Afida. Then they see him, I don't know that's so. Oba, I know see a friend of Della, but upon after the show, no, the real name na kasanka say Eva Sasu. Na or hepatitis B or antenatal, no doctors say one wapanye beer. Akra so ebenya hepatitis ni bi na obesu che ya 900 Ghana cedis. Enti no oba ha ebe ye appeal no ena madaro mamoboa ye. Enti Monday ena era eko antenatal one ne call hospital no yato edro no edi amano. Na afei aka niama e wo se ode kɔ awo so. Eno nso madaro ma musika na mode bre ye no nso. Yetimi atoto niama nti eniama ne ye hyehye no se we ye de da so se ya ne ye hepatitis B edro na okɔ wo pe e wo se ye de wo akra no 850 Ghana cedis ena ye to ye yetiefo ne ahwefo musika na mode bre ye no ena ye de to ye me ma cho mo fa niama ne so embre ye wa hanom se na eniama na anopa ne ye hyehye no mesre mo mo ma ye hwe niama no nso ya toto ade bia oba akɔ awo so a e wo se ode kɔ court sheet wom entuma wo se ode kɔ wom deto wom ena na anopa na pegi hyehye e wo ye office ho no bucket a okɔ kra ode be kɔ ena baby diapers nido nyina wom millions wom chese niama na midwife ne de ma ye se ye fa ma ye bai no etiefo ne ahwefo ne pese mu hu se bio musika na be sheet ni nyina de akra no wo a obeda so ene ye de abesi manim he enti afa de brabeluchi ma ye mbra ha eno so eka ho eniama ne bi wo ho no ma o man tranka ho se ye nto but madaro ma musika no na abro ye so enti akra ne ntade obehye ne ade nyina akra mpo no ye san edika ho ebi wa ha ne nyina ntimi embaye enti we so ka ho apart from the bag no akra ne mpa obeda so nyina yato enti iba oba ha na wade sre na ode be sre ye no we ni niama etiefo eni ahwefo se ye fa mawo ne fa kɔ wo asomdwe mu na wo asomdwe mu hwie a na enkomo bi wo hɔ na wo se ye ne osan di a na ye ni wadi ena we nso ye boamu ade ye se fafa ka eniama no wo condition into ntimi fa trotro into we say so fafa ka ne fa kɔ enti ye time na so me ma 1 minute pe na wa aseda pe na wo ka won ka hwe wo da ase de aka ne de me say echire ni ye be kan ye pese okɔ wo asomdwe mu hwie a de aka no ne aka nti kakra bi mre na so asida first one acha me de ba mamo se me bae no dem be kai mo anyimia anyewe mo aboa me ama menya ne mana me de ko acha de to su bi msu koma bibi amabusiafo bi ade bae nyina no o matimase o mo de me mfun so acha me da o mo nyina ase bibi abusia no bi ameda o mo nyina ase acha mamo ahenya ena eida nana etiefo nso amaboa me mususu me da mase pa
You. Madam sister mummy and saying na mwenjami. All right, you. Eti enyama na ya totono ena yede ebe kire mu ne pese mu hu bibi bia midwives no troye from hospital ho no bag no kra ni nyina ya na toye e de count because ne pese e de nyama no begu poly bag mu e de amanity bag ni nyina e scanner mo de breye no ene ye de atoto ebi wa ha se rado aba besi so aka ho ebi wa ha che se entuma enyina e ka ho kra ne tade a obehye ni nyina ye ya na decide ye say ye beto ni nyina enso e de aka ho na ye de ama ye be ntietiefo ni ahwefo nyame onhya mo papa mato ne dro na akra no ebe wo no na niama nso de bekọ awo nso mato de ama na ebi si nchen ha no de yentimi emfa mbesi ayo kwa ye ni nyina ebe ka ho ama ne de akọ nyame onhya mo na onye mo kese se ne ono aka ye no ne busuafo no ensem bi si ekire but ne ye mpese ye beka ho asem ansa nyame ya adom no owuhwie na ode ye ba ne bekire se wa wawie a na asem bi ye wo se woka no na waka e de afa ho etiefo ndem fa nchen ye bre ne ntie ntimi amama amfre na muso man che madwen ye videos aye nyina kwa ntimi ambo ne nyina status kra ne me yeko enso mre no na ebiti ye enti ha ne ne ye de dwumadie ne nyina ebeba ne wie ye production team members Nana Bila Kantanka Status Kojo Sa Akodie Beluchi Era ena Peggy Emmanuel Kwame Vadi ene odin wofa na wotweda Ima wo ne obusuafo nyina ye ma mo hyeden mi ametina dwumadie ne mu di chiame mi din Eddie Beatrice Fiogabra obetimi afre me Aunty Bea sorry a Alfred eni ni nua mema no Eddie Sports ebremu wo Onia TV na ehanso Pepe Charles Sir Ralph ebusuapanyin Little eni Mohammed eni omo ka woni nyina enso de Akoma Sports ebremu ewo Akoma 87.9 yeda mu nyina amase echina nso ye de odon komo hwehwe hwam ye de bebremu yeda mase papa